nko na me peni bi wo nyum ka kase no so be edwuma be easy am so no mas no ye no ntim susu nche no se ngwan na mu komla ba ma wo ma wa pressa na ofam masa won sam wa no bi mu bakre bi gwan wo so wo masa wa no sam no komasa ba wo hu le nyegwan na ngwan ba skin na mi bi ntina mo koi na me mate no mo ni na yegwan e fa ka na ye befi te nyi wo di fini mtum kura ti gaibe bi drugstore pharmacy wo na dem ko no o twitching kakra sama chi na miske bia no nankasa kona da fo ka je 100 series dem famra am na bam tin ba ya ma sama no yeah, need a free good afternoon. Baby, I was shame a free beer. Yeah, demo live. Akoma 87.9. Sanso and a Facebook. Yeah, demo. YouTube. Sanso so and a Onuya TV, of course. Yeah, demo and so. Mame Emma. Happy birthday. Juada for. Kwadwo Spatus nedi kan mema no sanzo so na adwoa faati adwoada fo no the road is shaking and so no ejaya fa sa adwoada fo mienu mo ahia mu ofia ha ni omo ye adwuma enti good afternoon to you all and happy birthday to Monday Bones nyina ehin fa na atimi ni free Facebook no so ma mi hu na mi hu se won so no wo baaye na wudi line no so and I say flight no timu bi eti ma mente woni sesi a midi ade nana ya Owusuaa Bempah meni ma bedwafo ya krado na anim say Monday no ye ba ne say ya na say ye the fire no ba be hye adwoada no ase na ye the week ni mu nyina enti ye Monday Tuesday ni abowura midweek ni mu midweek na pegi mu de ye omo no bo say na omo toto omo niama event organizers no na omo de ye omo niama Queen Sabida brother banka so bo say no ofre na welfare no mu ntwia na untwia me you free platform na bilanso mi ame wafa na nabila ni efrem pacho eyenso abode no be ya obeji esen so we dey ma me 5000 na ofanso so gigi eyi asensa abode na so enti weekend ne de omo ye busy obonze kwesi beluchi nzo masa mecha engagement ne wedding nyina na mecha wedding nko because prices ne ye wo bronze ye wo gold ye wo silver pacho per package ne mu de ehin na ese weekend in the drew na ese fia ha no obi a hihye adwuma Spatus so no obi say room numbers na Spatus bu say room numbers obehu na me papa nso so ane ya betena se counseling be koso ohun ti weekend ne die ye busy o ye busy bo ze menso so efie Saturday be di mutu ye be di fufu na se chese ye busy eti aba Monday ni se na se yanka se weekend no ya bre eni ye ba obi akoje na home no ya bre enu ase me na adwoa ye che commentators kotoko ne so no ye has ena meme ye kotoko ena enu ono bo no humu so betena kotoko stance mu anke ye pam no kra enu anyame nkwanke sane ni ti wo park no so obehyeche mese ne mpaboa baako half pe na wo kotokofo ye be da ma mu di ye ni atwitwiri fom wo ye park so sa se enu ame wo fasuro wa ma se kotokom nanti en yo muni ogum kotoko mu gidie ne sha ogum ahoma so si uti na hye no ahwe na enu ade wa anhye otie de omukan no na homa so si utu no wa anhye o hya ho brase de ne bai aye win na me sister obi akom de no anko so okodi fufuo entase atie si na bra boso o de kwore baire enra ni me ko sanra itimo technician wa bonity phobia then me say ya kire obeje ni ngwase ese tam ye gunani mase ye ne fonfram wo mama mo akwa ba yeah papa we can need ya wabre yay wa fe no jibi wa ha merci na organize kai do mo ko brama bresinifo ai sacrificial job nya sam easy why are there
se bibia boko de Yankopon adum eja obo ade de na watwi nso ache ye ene wakan ya kan ne nko ade anim so de betwa ye beka jaso ya kan ye ho ai papa Reverend Sia Apart Life my God the road is and your God is when he talks he say hey say also munyina monte brofo me mistake obi en ho ti me correct na me pesa me sa ba no that time na me ma mu hunu say say na mistake na brofo no shaking na pesa me ma mu hunu say meti na fi na me mfi film na sa brofo ha eba mu a ya ba studio ha ye nka twi eba ka brofo nko a kuntak buntak ofifa tri bonded eno na be ye da be importesa ebesi day ben say am say Friday na e die the woman di meje anim guase e dia no mafa untimi mfa Friday ni guase ameso a oyire o mo de baabia na mu di do me kam chere o obi ne ne yire baabia na mu di do nti e na kwadwo ka so oba park so obi de ne kwahye baabi nyame ne hene ebusiafo akoma mu nsem branie ai yaba no de oti konkon na ese asem aba ajua nana ya nanra Mr. Adiachi say utimi dai ya ba adwuma because house for you say no house for ntimi ana ya ba adwuma ye den dai mi bisa o me say ofa kofa pan no me say ya ba adwuma ajua say house na no mo share ya na mo number 3 ma for sinti un frege isi ya ba adwuma na adwa da mo number 3 ye say o se hwan kuma ba asante kotokofo ma no ye o omo se na o se mesi ai pepe tiawa ajua bibia boko nyame adom apart from say has stay wakoma bibia course weekend nyame adom ene roll call list ne ye ka ho e da nyame as se Yakopon se na wotwe a edi enimi ne de akebia won fandom ye da nyame ase osan ya asna asemo and unim say we advert we say na UEFA final broadcast Dortmund and Champions League Real Madrid memfa ma no nyawo je Pepe Suarez o say enti me pese u chire me kana wabo Arsenal ne Dortmund omo abako Madrid ha ya say finals no Saturday be 1st June Cape enti omo mbra unse 5 ne be sports analysis kaka obetena se ana sure say match near 7 p.m. okay enti by 5 dey no ma hye gadgets ni nyina wo your friend is saying Cape school mu honom sports school ni nyina na o ma say invite ekukudam sports no ma redar mu a eda no se hwan na be share statistics wo game nyina history Madrid ne Dortmund o mun share dan call finals na wa wo sha omo afanu na hwan na wo support no Madrid wa upper hand but football dey football dey wom na ya na eba but ye kan wo de Madrid compare Dortmund dia ka Madrid wo so bebree Dortmund but football dey Samater square me share kotokonti o mo beji league o share ye friend say Europa League no kra nanka ye friend say Alonso team almost 28 matches unbeaten and omo board draw 6 but Europa League finals no the Atlanta for the year antisana football tie na dia he na Osman Bukari mo eje no Serbia league no Serbia nti omo so ye league omo so league no omo ball ho no wow that's nice enti abusuafo ne Debbie ye Akoma mu Nsem ma for system me Akoma mu Nsem
Enti abusiafo ne kan no say Saturday by 1st June. Yen nyina yen share 5 p.m. Ewo Kumasi Technical University Sports Complex honomo na chese yen share match no finals and semi-finals. Finals. Okay, bra. Oba for girl bra because football there shall na wenim jimia sebe. O girl na ebetwetwon de wa kofia mo Akoma ato yem. Said your moja Akoma FM Sports di no. Commentators Pepe Suarez. Oh. Oneme wofa. Obetu jada de rough. Unim se mema no mo ba na se sebi mo mema no mu ahojo mu bote not ne mu elu so amane mamon ha mo because Dr. Amuzu na eso asene the Benin esa na no anya oba na ogina wanim ti go ni basa na wache no fam no go mesi anu akwa bi fam me pa na hye me na me se unim me wen ye nyina ye hwebo na kotokwa sha wo be bam stadium de ye kwa ye nyesa ye wa time me to pa stadium de ya ye nye sa wa target me tunti ye hye ya no ba me wo machi go me say masa ye serious stadium de obi anya obi a enti Dr. Amuzu Clinic on na kofa Amuzu P ene Amuzu garlic bitters enti no nyame adom a hia yen Saturday 5 p.m. sharp na yemfa embro Akoma FM say wo da yen Akoma so ye juma papa me mo akwaba ye nua ba na what to say Awurade Nyankopon adawro ma me ho ye pa na me frosro ho me tesa na aka asem bi o si ma eden na papa ne say wani wo kasa o TV so hu se we imam pani pa enam say panidie no o wa adwunum but ni padua ne de small asam na aka na etom Akoma so se panyindie ne me hwe no ho na panyindie wo na adwin na adwin ne de anyini na ma me kura ni age pa watch any 10 cedis wa dom da se ready nshira o over what for there papa na wie de na do ato ame mechia atiefu a omotie Akoma FM ne adofo a omo ehwe Akoma FM TV nyina se Onua TV se na mechia omo nyina me ba cho ye frame Emmanuel Jesse okay we free him me free asante achimdwa aso de ba metie putu oja me ya adwuma wo nwabiaja rural bank okay me ye janitor wo okay na me hawa mede na mo amede ebeda mo ne se my insurance company bi me no mo ye adwuma o mateme 3 years no mo teme no me pe scan bi ama me ba e de akọ school mako ho ma twa kwan me hu omu muwa me ukwa se ne obeba batu nipa wi ho a waso wakina bla obekọ ni nipa foforo na abesa akoto no ho eye impact script insurance impact insurance company omo we hin omo askwa four junction so ya so kwa ya soro ya four junction ho na omo okay ma me de ayine ko ase me pe scanner man bana ko school no ke passia na omo ya mame entike bia me scanner ho no matemi mfie miensa omo temi 100 cedis entike mfie miensa na bosumi bia na afibia ne to bia omo te 100 cedis okay entise ka ombe man bikura na ebia ko mbechem mienu ana se ombechem miensa na omo man bi by memle dey by any 6 months ya me sha se me tu sa na mo no ukwa nipa we na abakwa akoto no ho a ade achi a obekọ no we beka cho se ukwa sei ade achi a obekọ no nipa foforo ene sa ono no so sa busa kwase kuro na we ni busa ono makọ ho sa 7 kwala no so obi a be ko school mintimi hwe se me de entna fie mitimi na ntifra putoja eba adwuma wa anga jansen ma sa na nteko enso miminu se me man be ko school nti eduru SS na me no obi a me ko no ho akoka se bia o ma wiska na asese enso me kokokokokoko a mi huhwe enfrom ho enam se ja me de bedam na maboa me na enhyehyeye ben na woni omoye ya bra insurance no se ye wo se wo ma o ye de be cover wo ma me no papa
ebi amfie sei every this time to this time na obetimi ayi ska yetimi ye bi se menya yi a na metimi aba be yi ebi nso ho no ma yese mpena twen de menya side chick bi a side chick insurance nti wo de ne de hin bi na oye ye nhyehyɛ ebe na ne omokɔ ye ba cho me nhyehyɛ ya me no omoye ne se bosumi bia no ombetime 100 cedis 100 cedis na ombetime no eduru tem bi na me hia ska ne bia me ba be yi bi okay e de aye se de me ka se akola ne school ntina na me ye no me ba be yi bi de aye saade no enti nhyehyɛ ya me no omoye no no when the dis insurance yi ho adanse a kire o me pa cho omone no omone ya bank na nka se ya adwuma okay ebom okay omone nwa bi agya no sa batenye yen nwa bi agya fo mpanifo no na me ka se omka kire me se tinchina atwa me nkoye wo na do upem aha omo bae ne ebedi nkomo fa ho nti se do omo kan ye mimi hu ne se me komwa ebeboa me aha nti nye bank ni mpanifo na bia obi beka se omo hyeda se tinchina fa ho kosim aha nye omo na kan sa nti ebae no ukọ na obi foforo ne ye ukọ na bra no anamombe no wetu se bia opepanyimu manager wo ho ana se director da no wo ho ne na di nkoma na se nwa bia agya na wo mpo no menim se besi panyin bi so ye obi be fie ha obesi ma first so anso ne ya be di nkomo what try to sa na mo no a ansa na wo ba ha mpacho mdasi de dika no me ko ho a se de na me ka so mo ye me na nti me se da ko busa omo manager no ase madam pacho o ma me number se me nya botre me frɛ no me frɛ oba na bema okay me frɛ no to aso mprensa afi o frɛ na ohu se ye wo a onfa biem de wote desk wono so am koto no no so ono so ma me number ono so me frɛ no saa afi na ho ye o mahi but uduru ho de a enkomo mu no obedi no woni asem bia ka because obeye mafra kra me ne kasa me de bema o ye de bema e sei ye ni sei enti o sole akwa woni asem bia ka but o ko no de abufuo na ekọ enso asem wo be kan no woni hu bibia wo be ye kasa ma akoma to ye woni bibia wo be ya fa ho the friday no me ko ho ena me ka kiro mo se scan me ma hu se nya de a o metua scan na mame enti me hu kwan a me fa so a megim sika ana se me hu a me kwan a me fa so a me ma ho me dan o mo ka biem but me wo kwan foforo a me fa so a me tunti me ka se me do me ko radio so no script na no to nkra no osere me sedenti sem ka se me do me ko se da bia wo kwa wo de abufuo wo ba na obuafu ba wo kwa na wo kasa enya nipa ba akofo but me ka me de enumum ai na dia mentias ye ne senka insurance kra de ye ma ne boa ye de hia dam me hu a kire me na kai se ye wo ase ho na ba ko insurance cases de bebre aba ya hanom ya na ye nhyedan ka ho nsem me pese me bisa o insurance companies no eni die mu enhyehyeye na ye amo ne mo clients ne ye no eya mo ti ase ye eya mo ti ase ye because papa yi de o kire mu yi o kire ne yem kom so save for ne mother acha de kronti obeye insurance no ebraso ni sika nso a wanzam no ko we ntwa ne dua ni nika nso aka ho ana pieto na aka ho me pamcho mu yenti ase na pamcho mwenya omo ana moni omo try se mbedi nkomo ye enko wo hu enti omo office no we hin na ye nto a wo mo edin ni biem o si insurance company ben impact nko a impact life omo wo askwa for junction no so du for junction no so a omo abrosan bi so e wo ho me number omo de ma me mienu ni nyina ne omo ankasa office like from de ma me no me fra o fra do omo yenti me kura me nye se ebe ye se me san free bi nti number no kura no me de ma twura gu ba bi de ba me ba ha no so enam se me ba adwuma ho machi be siesie ho nti amama ntimi an sesa ama empempi no se ukoye bibi se ya eya na omo per evidence ni omo require se fa bra na omo mfa osika ma onyina wetimi a provide ebi abeka se fa birth set bra fa wo
ID card fa wo Ghana card fa wo way ebra enyo mo require nyina wetimi a provide ana me ba cho me dase de edika no me koye no mo yese ai kom de be famu mu amame ana me cho me say me Ghana card no de maye no me sim na e wo Ghana card na so asentimi register mu me card kura yi chepo kura no omo so mbe dan ama o say kom de be famu mu mo fiatu mo aha me famu mu number mo okay ana o say me Ghana card na nka say kura me sim na e wo so no me di ye register chip no entimi an register entimi wife de ana me di register enti me wife de ana me di register no eno na e wo sesia metimi aye e de amo mo ana o say me ene yesa de agise me ko bolete me molete na me fa me wife for calling Impact Life Insurance. No worries. Please hold while we find an available customer experience staff to assist you. Kindly note that this call may be recorded for quality control and training purposes. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Ano mom fai. Ejai mum. Wa shall mo kasade. Hello, thank you for calling Import Life Insurance. Hey. Nani ana mama bibi anya desa. Enti mpacho to aso. Omo yes anu na me yes me semu na wo ye registerment me amfa Ghana card na register. Enti me wife de eno no de ye e ma me. Enti me wife de no de ye na no na ne din wo so. Eno na ne din wo so ntino. Me yire de no. Eno wo se me nko bolete na me mfa Ghana card ne me Ghana card na me yire Ghana card ne yemfa nye ne yemfa mla. Enti ma bolete na aye ni nyina de amowo but me yede ma wo no efiri wo no omo nka asem bia nkyere me biem de omo kan ne se ye nsamfa ma nipa foforo age se omo sa ma me check ne so ama kwa me hu de omo ye afa ho check ne so a omo ye se ombe ye we no ama me no Ghana card no me de no me di kan ka se entimi emfa sim na ye de register entimi wife de na me de ye to mo ka kire me se me wife de na me de ye ya me nkobole tenka ho e kire se me na mama kwan se omo nyama me na me mfa me wife no Ghana card me mfa nka ho na me mfa me so me de na me se enya me mfa nka ho me ye ni nyina de koma wo mo enso ofuru wo no me kwa afi de kire na edi be boso me be enum ya me ko ho no ka kire me se ayi se omo ma me check na sa yi na omo ma me ye no ense se me ye ne sa enso mo na mo ka kire me se me nye ne se because me nya minimu madwuma sem ene se afi de me kwa obekwa akoto nipa foforo obekwa akoto we no so a do obeka no asem ba akopɛ na da bia akwa akote me so ama me hometi ye se obia ba ko school me so me ba no da so tefie se be me ma no dɔso enti ka me yese de be boa me ma no. Okay, mpanyimfo tia me na so say the way adwumakuo no esi ye kese no yentimi ntoto omo ase anase yentimi enka bibi gidigidi because yente omo side because mpempi na ya na nema bebre ne require ewo insurance ni mu say wo kwa akɔgye sika no a enti no ya try see ani omo be kasa ba se ne mo te bi no kasa wi a na so omo de atoso yente untimi any omo en communicate nti wadaroma say Impact Life Insurance mutie yen aminim se mutie onua TV die obi kura te ka abomamane mo amonhwe obi hwe nti Impact Life Insurance amo wo Accra eni Kumasi asemo wo Askwa 4 junction ho modaoma mo de mo amonfre yen ansana ye ne mo akasa ne atene ma bi ase enya saa de a ye beye program no foforo ye mo 2 days 24 hours ana
48 hours. 0530507849. Your number no no 0530507849. Because course ebe impact life na no ohye. Eze ye de bra yi si ha. Because ya kasi ye toa so a enkrofo ebebo erefia ha no. Enye nipa ketoa. Course ba pa say impact life. Enkrofo nso wo complaints say ya ebi course ni messages say ba pa enti no me say yento ye boase na yenti omo side because the one enkrofo si kasa ne de ano odin anasem betimi afre 0246766060 0246766060 impact life insurance na yenka no boko mo ne bra yin settle because nsema ebobo free akire ba no ano ehye pa madama ano ehye enti no mo nya we mundi muhuni 2 days enti by Wednesday dia mo yente mo nkansa na yempese ye be disrespect mo enti mpacho bema wa hu pressure na eba no nti ye nya abotre na ye nya wo mumu nipa bi na ye ne no entwetwe enkomo na ye ntine ma bi ase ansa minim so omudi yie ebe toa yie wadawma ye da si bebre se obaye ebusuafo akoma mu nsem na wano guso a utie impact life nsem no aye deja wa ha na me insurance fo bi pass na esi atwemedi no insurance fo bi twe atwemedi no ho enti e free ho me enka insurance ameyama me papa mayama me mame pa but the one musi twi mi di yenti no atimenu say who what I say me nyam sika me de kwa koto COVID tiger nut powder aye kama because na say me libido wo fam na say me libido ana ye ma show na we de no neje nti eno organic na COVID organic nti ene de ma tosa ohima o wa akra onua TV ono akra na san mambi timpacho ene de me pe box ba ko company no be fa wasem na yetu ho anamon sawo if say ye bota ye pa ne say ye be mani pa ni agi me libido wo fom me matenka ateko na pressure aba me so nti matenka ateko say me ni atenka ensro eno ne the easiest thing I able to me aye ene eso man box ba ensro matia bacha kwaba me da sumi aba bibia boko ya me adaroma fa ye COVID organic tiger nut powder so ye ni ndi nkomo ya na tie fu ase obo adwuma so na ye nka se COVID organic tiger nut powder ye bota ye nyina ne se ne ohema eka no oni anigye ewo ne libido side no na no kra de eye koko ema COVID organic tiger nut powder atadwisam no eye aduane enye aduro eye aduane unse ye botae ba ko a ye tu ho na mon kese pa ne se enipa wote ho a ma waduane enye waduro emma waduro enye waduane nipa bia waduane ye waduro bia no unyi nche na wosa wanigi e wa brabo mu ade ba ko eya pa wasetram no se wa uniska onso a wosa yare na je se aye too trouble enti ye bompa ye se aduane COVID organic tiger nut powder no ebe ko fie bia mu na ate enipa house se o pressure waduane ye COVID organic tiger nut powder atadwisam no o so no pa first thing ebe ko nipa duane mu ya atadwisam na o koda last thing ebe ko nipa duane mu ya atadwisam no na udi ni saa toa so a obehu se o pressure no en rise na wo diabetes so na udi atadwisam no a emma o sugar level no en rise en manage diabetes en manage pressure nti ye ma mempanimfo a modum mpanimfo so a diabetes any pressure e hamo no maduane e COVID organic tiger nut powder de wo hia ye nsuo na wo de mix na e ya manimpi if say pia na ede ye mfasi chire enfra if say atadwe no e won natural sweetener e won natural taste na nimdie mu no nyame nimdie mu no atadwe no ne ho no e won ne eye
ensuo no ɛwɔ nea ɛyɛ ɛna aduane no wɔ nea ɛyɛ ɛno nti na yɛn yɛde 3 years ansa na yɛyɛ research a dry tiger nut no ayam ama powder unse ɛyɛ mono nti obi kwa busa na moyɛ dem pa na adeɛ a ɛyɛ mono sɛ mutumi yɛ ne powder ɛno na ma yɛyɛ stronko no yɛmfa awuduru ɛnka asase na yɛdua atadwe no if you say ye bomodian sɛ nneɛma yɛ nyina unse esebu hɔ akora keto akora na ne pressure wɔ soro ɛnɛ as early as 18 na all diabetes saa nneɛma no nyina yɛ nnuro ne nneɛma hodo bi a yɛde ka asase no na covid ye ya na yɛgye asase no na yɛdua atadwe no nti we European Union for amayen organic certification Food and Drugs Authority for amayen approval a aduane no nyese nkwanchen eye aduane a aye certified a wodi bia eboa wo se wakono ateko libido no a ebeko Akoma to we no kwa de kokokra acha ye 3 days ebesan ba bio na uso mu se wudi a obedi afili anya asam ketwa enti na enye wo nko a wo se maame no mu asabi wo mu afiri manupos mu kɔ no bibi no awade egu efi se woni anigye ewa wade mu no atenka na teko na wo se wudu sa atab na nipadua no abre ensesa kakra ba mu enti wo hia natural food supplement na wo de ho atoso nso bu a onoma duro bia onya duan papa bia nso ani eno ka ho bi na ye sa atadwi samin for ye mama mpanimfo no wo de ane se wo hwe bi akira kwan se wo ye tia botum de bia fra se gari na wo ho no a botum de bia fra ye se ebesi ade a edan na mu if se naturally na kasa no a edadada na udi abehu se ensesaye abani padua mu obu ha o enna problem ontumi enna ukoda atra didi kokono kase kakra no sabe se enan anase num na di nsu a mix manimpi na wa behu se yes enya asem kitwa unse aye muhu na watete adi woto ho a o cha akora mo no obetimi the cold water aye ana betimi nsuo de nso aye senya opani bia de hia nse nsuo eben wo either cold or warm betimi de mix na watete adi enfa bibia amfra anopa onso bu ha odi nanum ye ne de but esa se oni esichire ntino wontimi ni mpampa wontimi ni saa niema ne bia onso wodi no nko a na wa men enu ntina omo a omafu so no se wodi bia eboa wo ema wunya no sene a wope ema cholesterol eba form nipadua no ehia cholesterol but se eboro so a na block wuntini no enti ema wunya natural blood circulation moja no eni afisa ne yi but se wodi atadwe sam covid ne waduane a eboa wo is clear intini mu ma moja no edi afisa ne yi enu nti wonse bu oya dwuma akra bia na wa bre sebi se one ne yere kra ehia namu a ontumi entimi nko no sene a wope if you say body no aye toxin na atadwe sam covid no eboa wo ema wo energy omo akoma problem nyina no fa atadwe sam covid ne waduane na wa behu se bibi susuro bibi foforo abani pa da last na me ka se obu o ya abrante wodi be se mfie aduasa ba se ohunu a ase wodi mfie be se aduosia wa bre moja no aye mre se opese o moja no esesa na hoden ba mu a fa covid organic tiger nut powder ye waduane anopa di awia di anwumere di mo amotena motoso chepa mo ya dwumaden no mo aduane eye covid organic tiger nut powder if it's a vitamins a ewo mu no e boost immune system no ma wonya hoden nipa bia immune system eye strong no wonta anyare na wonya hoden de ye wadwuma na aduane a wodi a ebeboa wo na boost immune system no eye covid organic tiger nut powder ma mo diabetes pressure wa wo pese wo hutisi wo so yie emma no asabi akono na tekono fa covid organic tiger nut powder a natural food supplement ya di ACC ni padua no na boost immune system no baby a wo bia hwebi akira kwan emrantie edi emaya edi ngokorafo edi emirwafo edi akora no dibia
e boost on IQ no manetimi sua de ehu ne yie nti akra no hu na de se pe ma covid emra fie ho maame se wawo na nufusuo emma yie a fa covid organic tagana powder ne waduane acha 1 hour nufusuo ebeba na watumi anya nufusuo ahoden wom na akra obenom saa nufusuo no na dwene mu bie ifise nuane nura nipaduane ehia no ewo covid organic tiger nut powder ne mu herbal shop pharmacy supermarket baby a wo bia benya biato se wo kumase akopokutupoku trading ewo adum benya biato ABC Mart e patase Freddy Mens e Dr. Mensa KO ho Western Pharmacy ewo abantema ukwa benya biato one ne pharmacy na ewo Thanos no ukwa benya covid organic tiger nut powder enu achi esanse aduane no eye aduane papa nti herbal shop pharmacy ahodo no nyina atubia etom se wonya try covid organica na wo ya kachi efise atadwe no nyankopon nim die mu no wodi enuane nuru ahodo ahyemu ma ana yenso yabomodin package ne kama ene ye dia brew obu ho a sebe be se 3 days nie onyimre kuoma ontimi enya ne nan yie nipa bia wontimi nja wo nan yie bia no koko empa wo so da efise nnuane a wodi gu yam nyina no busa ho se ekohen se wodi atadwo sam no yi eye waduane a eboa ema wo yam gono kama ade echi na se ukosra nananom a ne wudi na nadwo no nyina yipie ndida bia no ho den wo ye adwuma wo omre mo ye adwuma den drivers ye ma me odwumufo mma mo akuafo se unyanya covid organic tiger nut powder wo ya kachi se wo hia enchiremu bia ye na bese no bo modin sa na me yenum no wo frɛ ne amfa ne bia ade asa na yada 055 055 4800 4800 265 265 055 055 8400 400 265 265 and 0244 0244 78 78 76 76 39 39 we dey ye ma madam me bono mbo kwase be bia betumi atro if you say number we hia yen won say bi wo ha maka ne nyina chi no no obusa se ntimo se eye den saafo na ye hia mo ntimo se mi die be ye me den saafo na ye hia mo 0244 0244 78 78 76 76 39 39 and 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 77 77 72 72 77 and cry for no na obi busa se na ye de numbers no ye brepa and cry for mo number nie 055 055 8400 8400 265 265 and cry for numbers no enkwa wo kumasi a emfre wo kumasi a o de ne ye 0244 78 76 and 39 and mo other regions ni nyina no mo de 0200 0200 77 77 72 72 77 77 na covid organic tiger nut powder ye botaye ne se ye beboa ayi wo haw ahodo afiri nipadua mu na ye ntwe ema yade ento wansa sabire ya ho odin no na ye boa mokosoa na wanya ho odin na ebia bibi so abeto kwan mu say diabetes pressure nye nipa ne pe na wanya diabetes nye nipa ne pe na wanya pressure enu nti na ya research edi covid organic tiger nut powder ta use some number say to bi na di na manage o diabetes no to bi na di na manage o pressure no mo aseb makono ateko ompamu no titrupa na ye maame nom hormones no a eboa na enkwamwa no ene makeka ne ho so na wutumi akono na wurade hyiamu no ebi wo ho a abrabom wo ha oni adwendwen ti no na anigye na teko se wo di atadwe sam covid no ye waduane a eboa wo ese kanya ne bio maame wudie no
na papa no so dibi if you say tete no na ya wi attach with the charge your battery na ye nim say ye no nko a sister bi gina machi traffic mu no o charge ne battery unse no kra no o wi a wontimi nya ne hono ne nyina wonum nso ne pe na wa pro ne aka na tu egu na ne hono no ahoɔden ewo mu no enya asɛm ketewa na wo kan no nyina from what age why na betimi anom covid akwala wo mu ana unse covid na ya aduane okay na atadwe de ye nka sɛ akora na panyini de hia sɛ wo sea okay na we no ya ye ne powder okay akora betumi adi okay panyini betumi adi obia betumi adi bi sɛ wo hye ne nsuo ana sɛ wo ye ne tea na onom ana betumi de afraid ya ma ne mpi okay wontimi mfa koko betumi de afra koko betumi de afra gari okay na sɛ wo wanya aduane bi mo sɛ nkora sɛ wheat ni ade sa ne ma ne nyina no obetumi wo de guma emfa tikire mfra okay nso bu ha woni asikire yeah nti na ye de sa ade we aba sɛ ebe hye asikire anam okay if say atadwo no de ne de efri abosuo mu na baaye okay de dada nti wonya we no a wonhia bi fufuro bia na any side effect okay if say vitamins na ewo mu no eboawo na ye de enkomo ne ba wiye no okay ye straight for no say enko gina ba bia enka se mante ne yi ye numbers no yeah me de tutwa okay na wa frɛ yen na ene wadi nkomo wo shop wo supermarket na pese wo tubi ba wo ba ye bete bo no so ama se be ya wo nso benya mfaso if say mfaso nti ene edidwa 0244 78 76 39 and 055 8400 265 ni twa to 0200 77 we the mezo bi abete ana mesina ba mezo said menya the screen so into obia into fra ye no bedi nkomo ye da se na o haw no kwa koma to yem management asom se ebe boa wo se wo ya mazado nti bibi e haw se ehwe mabɔ me ahye macho from anajo enstro mene adwoa kwa koma to yem nti mo mente de ena wa hia me o haw no to atwa me pacho me da se Coffee organic tiger nut powder say a free neck or min to bibiem because my bomb yashi mache many adwoa ya juma no ya my boy yashi musa ebusiafo Akoma mu Nsem bre na wutie no na ye call Coffee organic tiger nut powder ya atadwusam omaso ye na ye call twetwe enkomo baye me wo beautiful baby girl bitimanim hey chirese bibinti mekura menya na nkotime na asna me na ye adwuma so bibinti osadodo ye ntimi enyi nanim maame ni enyi nanim wo hu okay osene maame ose wana osene papa ose papa hey emaya mowa oye ya no agba ahye papa no ose papa ose wo hwe ne hwene ne hwene sese o era ho te sen nyame adum udin me de charity kasa kese wate ba choyo udin de sen ba cho me de charity ba cho wo free yin fa ne baaye ifre fijase asokore efijase asokore just side ho ba cho oh wedding fie sen ba cho mo 21 wo 21 ba cho and then do ba hewie ba cho me 9 am ya online ye den boye nchiremu online na ye den ba cho ay kesi intete sheshe na esi won ne ya chini sa mu kasa kesi ya chini sa mu hospital ne ye kwa ha just ya ant ne ye disu ntam na crampo no wa bre because do be onipa obeka say obetimi bia ye beko bia ontimi ya koboka ye beko bia ontimi ya koboka tem na be me otuwe ene no ka se ne de bi me de ne beba odem beba Akoma efema no mape doctor bi obetima ye operation so obetima hweme kwade pacho no ntina ye ba na me pamocho
bra wanim papa bra wanim obey de ono na asem no wabɔ ne tofa papa mpache odin Kwasi Boachi papa Kwasi Boachi me pacho obey obano no ana se wo faase ana anya me bibia na papa ye awafa no se wo ye obi dia anti no onana no sanete me pacho eden poti ne kofa ne nan ne ha obaye mia de nya me ne neti tamu ebaye eba fufuro na ye nyina tebro no ba ko so okay na first me hu no na enya kasisi oni me man di agro anti na anu ya na agudie na mu no ba me ho me hu ana me busa nse adan na isi ane na afa de aye kasisa so onim na me se no mo ye ne den onu so ma me no papa wa kwantu enti nya de a wo mo ben ha na mo atimi de na fa baby na me hwedi na me so me ye batan enti me so me boa no se de be ya e de be ma kuma na madam ma de mutimi ye de ni na mo apɛ doctor bi ami ahwɛ no ndi ye me kan na ye frɛ wo ma me ne papa no mo ye sɛ o mu ni problem bi ye ba doctor obeti ma ahwɛ no ye mfrɛ wo mo ekebia o mo abeti o mo ade ene sɛ na ye disi mo de ba boni bi ani nyame nhira o sɛ oba tampa ɛna obi ba ɛkɔ sɛ ye mu ana obi ba ye bibi ɔno ane ye mu hyehye no sɛ me your bad time we dey bi betimi atome ba one me medi agro nti we dey me ba preko pe ma me mfa ne nante nyame nhira o nye obi anso kra na yesa o bad time bi o ye bad time pa anso so no ono onte ne ba ya wo mpo no abeti obi die nyame nhira maame me pese me hu kwan a efa so ba ye me pa cho betimi ahwe ehun mfoni kakra kwan be na efa so ba ye wudi mfie sen me pa cho mombra Facebook live no aye ne mienu nyina aye ne nan ne mienu nyina ba kwa ye kese chen ba ko de he na start ye pa cho ketwa wo nan ketwa no na start ye start no hu ne sen ntete hire ina si me nan ne fom hono wo ka se ntete hire bi obi nnimu ade kro empumpunya ayesen bisa ayesen rush bi yes sa esi hono ma ayese de nsuo hie ahwie agu onsa hona ahukura ye no sa na ade ne tie okay into school time we my break na ye pon me ko inside na omo the blocks na atoto utia so anu afro ara school ni inside into blocks ni twi eye entete hire nim e twim na paye tijitani ni ko fa blade na ode ti enimu no ti efiri ono e ka meto na mintimi nsole enye hwe mo gye to divine efijasi divine omo gye me to o hwe mi ama mi na ya na ewom no ekoi ba na emu ayedu kakra ba na enye kese pa sei ti emu ho na ma me de koye ti ma me koye no de ekọ me na nam ho no ewo kumawu o ma me kwa brochi okay Africa so koye no ode ekọ kumawu nti kumamu me nan keto na be hono paye ewo me nan kokom ye kese be hono paye nti abegina ase no enko a nti de ma kese no so baye nie ye ko nsuo ti yesi niama won nsuo ne soro tu ko san nsuo no wo nsuo no ase wo no na no abasoro besi ti bitu na me na no ho ye me hene na mititinye ti ma ansansa besisi hu ye kuro na maame ka se ne sa de oba be fama ba no abehwe me ti eno nsuo de kokko hospital e ma kuro ni wi e kuro ni wu ye no anti mi antwetwe biem ti se me nam ho na se me polia na atwema akamato eni ebe mant kura na me ho nto me ho beto me nso ma fo aye tan eno nso e kuro ni wu a entwetwe na aye kese nti edimu saa na aye kese saa eni ye chini pa na muchini a edan na omo a mokọ mo say ye doctor say ye de oye abibiduro say de wa show bi adan na omo kan mo ye labs mo nhwehwemu ben na mo akọ
To what extent? If I saw doctors for near come ha, no, my dream say, Abua bina awra me name. Okay. Awra me name tea, no almost shame. But almost a show 9. Quite when almost social show 9. Almost the mirror Lab on. Oh, mamma, quite taste be in so moon cat at the potting cola. A yemi, and I won't cast out bobbing so who she. Na me plug classes say in so kwana beba. Moja clown who be in so kwa. In so moka say elephantiasis that son or moka. I'm fancy JP Mose. Son or moka. Na we be someone should say mufie abakwa semu ebia ona na nabi wo maame na nabi ebi wo abusuan ni mu ana. Me papa mo side on me swa ba ko banana mso obi ba ye no o maame no ebua ma efri ne bane so ya into no de wo ni bi sesei ne de ne ko no se ono no mo de ko he den no mo de no ko e fa ne se bosum no hono o mo de no ko bosum hono konfo hono nti konfo na bua ye ma ne de ne ko ye na de na o de ko ba isa konfo no woni ho konfo no no mo se ya de ewu ebusuan we bisa ho abakosem kakra because mo ko konfo no e den a bibi sei no ato no o maame no so ote ase aden na wo nko ne ho na mama ebi to oba ebi nso ato me sa me so ande wo so anu nso ewu na wunua na on ne ho no omo be fa me ko wo corona na konfo no so no omo be fa me ko ho no bai konfo na wuni ntino Oma anya konfo bia wo sa de osi nanan no ma nya anamusi ni bia obehweme nti konfo de wowu konfo na ohwe no wowu dia mi hye se bibi sei no empanyimfo mo animu a eya na ese ebia obi ato adu waye obi aniamo ho sembi anase elephantiasis was Peggy help me elephantiasis bibi sa na bia ye inherit ewo ebusuan nimu what ya say ebia ye inherit wo ebusuan nimu enti no no na enti na me bisa wo sa no enti no ani asasa dro de Dr. Mensa case where the Dr. Mensa na okay we are doctor ana say we are konfo ni nyina e kan yasom no ho we are sofo na say wo betimi aboa ye nwua ya sebi onte ha so obesreska onte ha se obesreska ne maame ne papa o ma ye ready say wo betimi ahye no ama ne nan na twetwen onya ne normal nan na o mu betua ka charges bi e wo hu bia o mu betua enti no mamenko naturalist herbal clinic home Zien okay Zien naturalist menko home brana ewiase edin nipa mobo mama nipa mobo 21 years Zien says mama mo akwaba me ho wache no hoye boko na so de bia wo ho ye fe ka ho de ende 100 times so de bia me ya obe kanta me so no di kan ni ye hwe wonante ni di wachi wate ase but your fire me vai jackets here every against the naturalist clinic Emma Akoma FM no nwati go bia wo hwe yen ene o ma o mutie nyina ide jackets here efri aso ye Emma wo bibia na ene asem de kese amewo Emma Ghana man nyina ne se nyame ya adoma eye fiada we ye 31st May efiada we ye screening chenche bi wo yaso ye ho a enya agrokra we no enyi wo ho emfri mu nyame ya adoma fiada ya enyi wo ho emfri mu na de kan say e 6 AM anopa na ye branches aye woni nyina da ni nyina bie na pono ama obi bia ye branches no eye 4
eye Kumase ahase no okọ etimetim Numba Junction aho na ewo na afa so Accra eye Old Ashore na Lowe Junction temaso so eye Ashaman eye Tulaku saa so na eye Kasoa so eye Tuba Mama Africa okọ ho a yapuna bia ma obi bia mkọ ho na mkọje mayaresa na ada no enya agro kwa se brane yen check vitals ne ma brane yen hwe eye wo urine yen hwe wo mogya mu yen hwe bibia yen screen wankasa ne yen hwe se yade bi ewo eye wo widie ne ma ya ma wadura betimi aboa wo hwe ye kọ ne ye ba nyina meka se bi kwa wo ka bi wo ho da bia wo ho abia 6 months 3 months bi wo akọ na kwa service saa so na woni padua no se wo se wonya adaje ema no enu ntina eye doctor 3 days ebie na pona ma obi bia se nyame ya adoma efiada enyi wo ho enfim ye se 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis ye se ntina ho ema yade no embobobo so afri se ebia na wa ma na se yade no koye kesema wa hwe ska obetua no enya agrokra no ntine bia pona ma obi ase brane hwehwe mo ma yade bia wo eye wo widie nim nya ma wadru betimi aboa se wo yade o se wo nyade o nyame adom fiada enye wo ho emfiri mo 100 Ghana cedis bra ne hwehwe bibia emoma na bia na wo yarefo bi da ho bia na nipa kono o stroke ebubu no egu ho ontimi nya ne ho hwe woni buafo ne obi bia wo hwe no nyame adoma 100 Ghana cedis fabra etimeti Numba Junction na ye ma na dro betimi aboa ye de bia de ka ne se ye dro se beji wa eyatrema enye dodo na abenom na be hye bibia ne mo hye ase se wo no ma improvement a wo nya wo widie nim no eno na hye wo nkran mo wo se dro isem no ma betimi aboa me na sese eno ti na de yaka se wo de oba nyame adoma Friday na na ye hwe wa ye ma wadru a wankasa be wo se yes adro bi wo ho ye boa nkrofo bebre ama ene nyame ya adom na stroke fo nyina bebre na nkasa asori agina omo na so enu ntina wo so ye ka show crime say wo so 100 Ghana cedis pe fabra etimetim Numba Junction o yari ni na wo da ho no de wonya stroke na wontimi enante no nyame adom afiada ye twen mu nyina momfa nipa kro no emre ye ne ma na dru a ebetimi aboa ho adanse e bebre kwa e wo ho saa so na oba wo tie mi awo no entimi ma minim se me ka obeka se ye ma mi waka masem ankasa ebi se ye pama frifie chese ye tumi anesa adan a awo no entimi emma Mr. Woodsie me na sa wo na wo hwehwa ye see takes two eye oba ene bema ene wo se mutu anamom enti oba da bia nkon asori a won nam no da bi e wo se wonu kunu nyina momra ni yen hwehwe mu ema mo se ye bema no ne free na ya boa no eye free ho akọ afa mu kofi na mko hye mo fa na sa dane adanse nko a wo oba no so na problem no so free wa ye be hwehwe mu amam se ya de nko ade a ene doctor 3 days adarament be ma wadru a e be bo na ye bibia free wa akọ de nti a nyinsen no entimi ma ana ye bia nko ade na ye miscarriage Punyin ya na say wunyin ya na say nyame adoma fiada fa 100 Ghana cedis per bra wonu kunu nyina 100 be ma no so 100 mu nyina mo mra ne ye hwe mu ma mo na afa mu so mbedi dance yes ntafo e de be che mu free nyame adoma eye fiada mo mra na bibia enkoso ye ma mo sa na mo amososo mo se eye problem wani ye wo ya wo tin kapa se wani eye wo ya wa share glasses ama wani nyina akra keka kom nyame adoma eye fiada hia ye ne ma wo aduro ni bi aduro wo de ba ho wanim ama ya de bie wani so bia ebekọ ama aho to aba ye ho no ye nya operation enti mo ma ya so ye ho me nka se de se kan bi betwa wani anase bibi da bi na emom ye ma wo ensu a wo de ba ho wanim na fo de ho wanim a ya de bie wo so bia no ebekọ ama aho to aba enti me so mo de number we to dwa nyame adom afia da se de me kan no ye branches ni nyina ye bin kan fo mo ko ba bia mo beko afa so temafo so sa kaso so sa na Kumasi ya sei etimetim Numba Junction mo nyina mo nhia yen ne nhwe mo 6 am ye bia yapono ye number no ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and now says 0553 21 35 87 0553 21 35 87 now famous so amontimi ma no nyame adoma he wo de wa wo herbal shop na e ben wo no borua ho wo so pe good morning herbal mixture kono koto bi na emwa aduro no yesi eye general well being aduro echema aduro no rewura ba bia obo ho wo so me no ho ametitai eye me ya me honam tai do me obi ho wo se o me nkase ne emu ya me ya pa minimo bi ada bia ne fie nkwara adwane no adan ya bebra ne betietie mechima me na mechi nkase ye me ya na mu hwiri nya mi se papa wan hwe ne one day obi bebu nkase mu enti kope good morning herbal mixture
herbal mixture no bi na mmoa wo na honam ya na wo ho ni nyina eye wo chinkase wo to asenti na twetwen wo abrewa bi wo ho da bia ono so complaining e bi kwa na oyefo wo tie me honam ya me ye won tie se mitimi kra enkwafom bia me so aduro no eye good morning herbal mixture good morning herbal mixture tobi na mmoa wo na enyi honam ya nyina mfi wonko mo amutimi ni di nyina mo to good morning herbal mixture afi so mo amutimi enna aduro wi awotonko aduro nwumrepe na afi na ntimi na wadro eye good morning herbal mixture good morning herbal mixture no bi na mmoa wo aduro no ye immune booster e support immune system no enti wo nom ewurewura baabia ewurewura ntini mu ayo moje modwuma sa aboa wa man kase no bibi biara wo mu bia no afiri emu akọ enti wo tiem na oba menstrual disorder na de bia me menses aba onkoa mosome no so pe obekra na me menses aba ntimi ma adwuma maame aduro no good morning herbal mixture good morning herbal mixture moso amode ne bank tenkete no aduro no good morning herbal mixture wonum bi pe de wo se eba nyina ebeba eye moja fim ama no problem wo ho enti unya good morning herbal mixture no mo pe ne nyina ebe free eho akọ ama ahoto abafie afi moso infections etete mu oba wutie ma se won koye ntina da bia kunu osira no amuna nanim no unya good morning herbal mixture no pe ebebo ama bibia kosia ma wonim ye slogan no say a healthy vagina boost your confidence intimacy so na na adwa do ai it's too manful into oba wutie me se won koye pe adwo your good morning herbal mixture no bi na mwa boa na bibia koye me nua be ma so wutie me on say no wadwuma na nso ani enu ti na wo so ntokwa ewo fie no unya good morning herbal mixture no pe ebeboa oba ma no senye kase yentini na ewo mu enti adwo no rurura ntini ma yentini mu adwuma ama oba ma no wanya wachese wa ye be ma mu enti nya good morning herbal mixture no na mwa wo na sisi yade ewo ho nyina mosusu a mo say eye modwon so semo enkoye ye prostate sensem oba ma kwa mfa roba bia nkɔhye ho ne da asan ne de roba akɔhye ho abranti adwo good morning herbal mixture nya binom na wo so mwa wo ebia na odwon so aso oba ma no mo hyehye waso krobia ba oba ma no agese ade no agese wo dwon so kwa agese no wo tie mu ana ase wo kam nyina ye good morning herbal mixture nya binom na wo so mwa kokofo nyina benya good morning herbal mixture anom na aboa wo amayi koko ni nyina maka chodo da se adwo no ererent ni mu aboa wo ye se it purifies the blood ye bibia wo mojanim nyina afiri ho akọ enti aboa wo yidi yade na wo mojanim na afa pie ni so ahye bibia aba ye ho nanim chiemu akoko no ahye bibia afiri ho akọ enti kọ ne koto bi na mumatufo fo mu ntie me eye komase ya say eye PFA tafu benya bi wo ho saso no ye misty herbal ye frediment afa so ye colinac ana afa so dani herbal ni nyina wura ho a obenya good morning herbal mixture ni bi ato saso no ye nkanfo so mo fa mani enchemu ye repash ana afa so ye tenatet enezidos ni nyina akwa benya bi cape coast for so fa mani enchemu ye ewo pina pharmacy ene boache ansa saso no ye sunya ne so monko ye moze pharmacy okọ ho abenya good morning herbal mixture ni bi ato na bibia akosi ama na emom nyame aduma fiada de mesro enyi wo ho emfi mo enkora wo mpanimfo ye se nkora na sebe mokoto o matwena mo se nkora de sebe o mo no mo ye nsuo ba mesro ye cerebral palsy unnim de ekọ so amanti akra no onya sa problem no mo fa sa nkora ni nyina mre nyame aduma fiada e be hwe sa nkora ni nyina hwe se ye ho adanse bebre se de esi aboa man ne nkora sebe na wo mutimi nante wo muti da wo mo kon wo ananke se o mo ye nsuo ba enne nyame adum nti o ma ba eye yaso ye ho ze na Charles Clinic ama enne ahoto abefie enti wo so maame a wotie me nyame adum fiada for 100 Ghana cedis bra be je ayaresa ema wo ba no mo amani ye mo ye nyina che se wo de yade bia de me boss so ma mo so nyame adum fiada ye twen wo bibia no ye de agitum ne se ye se first come first serve enti nyame aduma fiada wa bedi kan aba no ne bedi kan serve first enti wo no frɛ number we sisia na enchemu bi e wo ho bia no ye no wo eni enkomo ye number no ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 fiada ye twen obi amdase menso medase pa minua ba ebusuafo akoma mu nsem ene Monday pa na chese meraho ewiase emu oya nana obeye adwuma wani how producer minim
wani how of amiana meyosa why minwa ba fefe na me pese yen hwe say o sha sie no o wa minim say o wa ha o pe doctor ana say konfo bi tie yen ana say obi oye eduro dunsini bi obi a obetimi asa na wo hwa na wo particular nipa bi a wo pese eho na okọ wo baby a pese okọ na baby a wo mpese obekọ mpacho kase mini obi a di obetimi asa wo yare ye obetimi ama mnan na ko eno mepe say even operation kra no mo ye me na be yi a mepe to the extent because obonu ma ontimi and so obeka say obetimi ni nyina na eka na da na edoso nti se minyo obi na se mkasa di kra operation betima aye ama na kwa mepe. I don't really know much about weight, but minim so mo ye no operation na minim so mo ye no operation na sania wo ka se mo busua mo bi anya bi no me hu ne se betima ye hunhum yare na bibisa wate ase me how ben na dia bro wo 21 years ebre ben na ye o na how ben na dia bro di sen na hu se ye o na o how ben na from that time be sin na dia ma every 7 years na bye by 7 years ni by 14 years na ye kese pa ti school kra no enti ma nko bi udi una wo class 6 njai classes udru class 6 no adwoa eja na ahwe nkwala na baby esu a jena mame wate adwoa ji baby mame na de ma wo de wo pe na jinjina omutiri ho class 6 ena start ye na ni nyina me wo class 6 ni na wo ho by ever start na wo class 3 by class 6 mo na ye kese class 3 now mama we no ni ha mama free and na no 7 years it's not oni menchen na wona na nso wona na wanyini ana wanyini ono na de me ko babia waye bi ye de waye bi pa wa boka nso nti ama ono kula no say onni bibia ndi biom because nipa obeka so betimi bia ye kwa no wade ehwa wonim de me hu wo mu sesi a we are strong woman we are kwala but we are one of the most strongest enkrofo a mehu we are very strong because they were what show hodin minim say nye easy emotionally but we are very strong. We are very strong. At what age na jamena na yo da onansu? Minya 20 years na mnyam. Minya 20 years. Auntie wenya 1 year. Me won January ya. Ena wenyini sa no? Wenya 4 months. Ani akra no wo fe no wetwa papa. 4 months. Ena o hwa no kama. Nyame be ye wate. Bibia be ye fine wo ho be to sani obi bia ye obi wo mabusua ni mu so wo sa gidie no me wo gidie ni se me ho be to me because nyame pani se insala na mitifie school kra ma ntima nko bi ba na mpese me ko school enso ma ntima anye dem e wo mani so na wani so adi hunu ne so be ye dey na pese me doctor yeah na pese me doctor Inti man ko school sa dim ko to adwuma ma intimi nsua eya wuti pains wo man na say or how ben enkrofo show different way ana chese no na mo sha me pa ka me ho asem bebele by me no me fa ma adwen ko ho because nye say na nyambo me na nye say na me nan no so etie nyini bae na e na aba ne sa intimi me fa ni omo ka ne ho ena me nine no so na emu ye midu pa
Oh, me PSA na ne buafu say. Papa, good afternoon. Good afternoon. Me, Papa, Dr. Mensah. Amen. But oh, share life says here. Minua ba fefe biti manim. Na according to Nkoma ye di no, ne nan no ayete se ne ampanyifo beka ne jepim. Jepim, Broni beka se elephantiasis na aye no. Na yetietie nkomo nimu no, ebi aye obi wo mu fie pen. Na ekọ na abeye ono na ose odi be 7 years and 14 years and starting years say we di 21 years ya na eye kese eja wo na enubna ni sunsun ni ma say wakwadiri wo mu na me say ye bo apin na wa boye hu nkomo ne mmo a wo betimi di aboa ye eno enti na wie me ha wadwen ye o mini aba fefe me da si bi say empaniko say ni mu to na bi na atere ponso di so san community dia enchepi sabi omo ni ahofo ni ti ko le be na butu se omo di be ban ama nyame na mabdo mo so ama nipa mo fa no bi enti no o bi siti no emo ankeke bi from enfa ama so enfa eno na be sa ya ru eba na so nya konya na owura wudi mu a bi na bia odeba eno na so de na wo kan me we madu a beti abo ama odem enti isi no ya ya so we be ko so ogunu ni aham so obi na ewe sa de no ale a wonya na me solution wo obi nya me ya bom na se bia ko na yi a yan shebe ya samu bibiya obiti na yobi aboa na so no so afa no to mapesa to say ebia balonga no ba so ni mebi ku ya so amam so ama obi so fu obi ko bi obi sika a to say ebi para na wa yo standard and no no dem so ba o mo ti be kwa ma no ba no wa fa no mo bi enti ni bi no be nyaminti dem bia so no obi ti ni aboa na ya ma de bi no so afa no mo bi me da se na me pese me bisa o chire mu eye emmoa bi na edeba na se de ntia na me hwe no e was spiritual side eje ehwe hunam ani ani ahwe spiritual side ne se asa ye sasa e wobusuan ni mu sebe because ebi aye obi pen ama nakọ na asan ba be minwe sanna empanyimfo bi ebi aye omu bi pen kura no a ebi ana wo mu ni ebi omu nana omu bloodline ebi ana ewom eye mmoa na di be ye kan say ye inherit ana yo ni ba me ba so ni so baby me ba ha kemi bi me kasa na me ka substitute ni wa fe yo ni bi o mo ambition ti je ejapabi a ambition ti mi to alebo ko ran zo ba ni de o ni ejapabi ambition ti ya de no be be pa me to 20 pesos so na so de o kan se ambition mu abia sa fa se bi na le bi aba me ka ho asem ti bi o nya rubi ti ma ni gali bi a obede na ho se bi na no nam a ke ko ba se ambition mi tun ni bi pa le bi nya sa ana bi na ko so ambition ni sa de no le gali sa se bi ni na sa tun ni bi na ti a ebi e sa na ti e fi ho ni no afa no enti ene de nya bi e bi na enyi nwa so de o kan enyi nwa enti nyame ya be na so nya bi e so na ni kwa na be fa so a e na mu ni kwa be be fa so na no so afa na ntoma pa e be fra Doctor na ya juada na maboto so de na no so ya be but no na metia si e be fa na ntoma pa be fe na utimi hu say the one na ni adin no them no wo ho sunsun wo ho
enti doctor ye beda say wo beba waso ye de anim say honhom ni honam ene enu dware de udi mu akodare o akodare mo be boa ye esan say free hair ban de wo discount ana nyame ya mo be du amu ntini kwa am de de paso ya wo discount ya beda se pa nyame aduma Friday be hia enya wona ye wadwuma ye da se bebre Dr. Mensa oda Dr. Mensa Herbal anona ye ne kwotwetwe nkomo no ofa ene ye juada opese misu pegi mpacho mame tissue yare ya o yare ya akra no won fe too much mama minsu o se ya ensu ate ensu eya na emu ye oya ana upeja na emu ye wudu emu ye midu ba emu nyame ya se mi prade a na atweme do ade ne ebe kama to obe mant na enko enti eye den na wotimi hye mpaboa tra ne ade de me ye sure se wontimi nhye bi eye den na wotimi hye mpaboa kra no mpaboa hye me ko ese mu bai kakra apart from that the challenge kwa na me hye na mpaboa na eye na ebi emprao challenge emu omle enti ano de emplame enya me hye enti challenge nkwa na me hye kafra wati bacho se wo gidie se ebeko bacho hai mama me rahu awodo wo akra fefefe ka 21 years o ni universities ana say like ka o ye bibi okonanim hwede yare ya kwalai awo no de awo mama eno nso aye arechichire bi ma wono a efise abonti opie na nkrofo ka nsem mpo na nani to ne beye nimu a obetimi ne be di agro na me bisa na asem bi wo efom ho me be bisa na manayi ano na bema no ne na won me so proud of the guy also ne nete dem on ne hweno sure ne akwala ne kama mama na bema bi sei den no be ya anyame onhira so ma no mami kwan be na ofa so hia no me hu na mo 16 years enya wudwa mu ntem ye date 5 years na we jai school no hu ba chai na we hu se onan no wo ho na no kwade na me se atare yimi na ho on de na hu me na no nim de na esitie ba na ne na mfofo na on se wakoye be ma ne de na mfofo bekeka nsem a kire no ba ni nyina echi no ampa ba ampa ba no matna besine onya obasa baby your friend is saying if I show the ya entia ode ya entia hwe oba no kresre hwe manim ode ya entia meme de ya ne ya ofo ye wahumobro ye wodo ye domu odu se ye kasa ade wei ena ye pe ade wei na ye do a obua Yesu Kristo kura untimi nsesan ya dwen age se yan kase ye gya to onyame nhira no okwa aka chenze o hia na taa bi wa ha ofa susu hweme usu hia na taa bi wa ha ka chen ne same se wuwu nti ne ho nkyere no wi ase da wate di obesom bia nyame be hira so ama no because nya mema say
emema saying otia poko ba papa enya easy o eni ya ni atantan de obaye wo no sa ofa oni omo net bro no so hwa abrantie no ne ababa we ya setena mu a etesen oni ne te kama sa wo hu se boy ne te we onu ba ifie oni nya ne te ne no kwa kra kwa yeduma oh ofa e abona betiri mame ate o se mesinya mi hira no mi ameba be hwehwe wo mu ate na ba be hwehwe mu wa ya de ene mrantie yi wo so ne mukura wo je no ho onyare na anya mukura wonye enyame wo yare na wonyem no se enyame me baba ko ma se twem so se kan an so dem fifi obi twam se kan wanyem wo ba no na ma hwe na we ya be fisco menana man ka hwe ma hwe ma dia akwala na mene o form 2 onana no ne papa na anye kura wo se man fifi obi twam se kan Abranti nyambe hira no because young boys in an fofo okra e betu ni din akese ake kansem no na ni adin fa hwe nko ntimi mpie na metenja kwa ya na ha mechen wo no papa bassa wan hye no ho din a anye yi ba kadem kura wan hye no ho din a oni me ma ni di agro nti akoye se menana no nyamishwa wonsusu efra ne maame na ka se ba bia me mako bia me fa ne nko na chese mama ho den obi wo ho no ma wo de ne kokora na busua ne mpani sa ti why ade se oje permission na wan ka se wanya yem hihye amano nyamishra mabutu pa mamenko power specialist hospital onko di nkomo na minisu ne ntimi ntwa kakra mame because as a mi sundudu minua ba fefe miduku no wen mi sunsu medan woka ya asemo me ka se nka wo areho yi mu idie nka chese me refi wo what is it wo hu we mi jaya hima ba beto ene usu until the next week mati so one nsu a me meti abonchi na mhwe TV so mza sister zoom fatano asa usu kra na asa wo chese we ni mu aye usu efe what you say usu efe minua na ba ye mesa enye easy mama ho ye de nyame adom ne fa ye ko power jirika jiri enya sem ketwa me pe ani o jirika jiri tobi ama me wo fa bi emema no mo ti din no a na chese omo a bibi ye wo mo rediem jirikejiri no nkrofo di ho adanse papa na ye bedi ho nkomo ya obi wo kro pese mbetena ha meka no nko a but yare ni bebre ho no mo nso a ha nkrofo tete nkrofo ntino wose ye ka ho asem na moma mini kan emfa ye power specialist eba hospital ye number no entudwa meguso a meka se ya Dr. Akosua Due ya waye crowd self free wano ebedi nkomo ye number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 ofra Dr. Akosua ya edro ya ebedi eno obedi nkomo kama pa na area power specialist eba hospital ya ba wakachi a yare ho nsem ya na yeba beka de bia me se nipa obenye niji ana de bia na wase wapomode ho nsem etumi konkan papa mi hu obi a woyare a nani age wo yare mpa so a wo seresere da debi nipa no wo tini suo de bia wo su ne mpa nyina ne se nyame be ya dom ama ne ho atono enu nti sa akoba sa se yare bi na aba be so ye wo so a ene na me kanfo ama se bra power specialist eba hospital ya so ye esan se ho na aba obebebenya wa yaresa enkrofo mo aba ya kache a wo mo di adanse na wo mugu so mo di adanse na do so bebrebe enu nti adanti na wo so wo ma na wo meje wa danse die wo meje wa yaresa
power specialist eba hospital Dr. Akosua Duya wasi usika na wode ba no anya no ne hia ne bebre na emom wapomodin no a wonsa besa ka wade no eno ene hia ebisa wo ba na wo di sika ne betua na akọ na apomodin no anko yi a wobebo yetiri so enti neni kọ se wayaresa no ebe ye mo anasa wonsa beka empo ansa no waba badwini sika ne ho eno nti wo ba yakache a enwini sika ne ho bebre wayaresa ne hia yen obi si yade be na mo sa yare ne de aya na nka me pese me modi kura nanso e wo se me bokakra na me ma oti ase se ebi a wa wotie me enne ebi ana wate waso pa utie se nka wo yare no mebodin bade bi ana ma mo enye boapayo enenye se bi asa yare no yensenti na ma modi na mmom de tie ne se ebre ne ya ne hwa yare a yesanso ye bebre edoso enti entimi moni nyina ye kakakra bi kirew na me de number no amount na me bo number ne bebre sa no evise number no me de mawa question bi a pese obisa yare bi ho asem bia no ofra ye no bedi nkomo de wana akra na pese ne edi nkomo a ye wobre edema na emom afidie so de ebre ne ye ketewa bi nti ye ka asem ne kakra bi kirewa na de aka no wonso afra ne ene wadi hu nkomo na otutu anamo no aba power specialist eba hospital ya so ye hepatitis de emu number 1 enkrofo ka ho asem yade a ye kenkan ABCD wo mu de na kyese wani tuase yade no ano oden de ebe mo hu se hepatitis yade yi wanya bi ana wo yenya bi ewo mu abon se wani ase yellow obi ehyewa ase wani ase yellow bi sa adai eto de bi a woni padua no skin nankasa kra na etimi sesa kala asa yellowish bi sa no nini na ye hepatitis ni sunsanso ani bia wonim se hepatitis betimi ama wani nkosua no kra no na de hunu no asesa aye different ewo mu ase ebo esi wani so sani enkrofo si hu ade clear no de ye wo se de wiemu ayekusu bi sa ni nyina ka hu bi enu ntintina ho eme hepatitis eni wunya sanse ekum papa enu nti bra power specialist eba hospital na ye muaw na nsoso enya wa hoto obi si diabetes nso me patro diabetes enso so ye di hu akotene pa make us say wodwonso 10 2 minutes bia wodwonso obi nka asa dwonso enye dwonso de wose otimi dwonso na mmom se kwaye ntentem 2 minutes bia wo dwonso wo de ono mu nsuo no ana dwonso ne ba na wa hyene nso se ebetumi aye diabetes yawe ibia ewo mu anasa wona ase ataatai ebetumi aye no bia ewo mu anasa honam ye obasabasa obi beka se menyare nso mentiapo ewo mu asa waye fatigue sa na broni beka no asa waye mre akwadworo bi untumi nsore nya hwe ewo mu ankrofo hia wa omsi asemesi asa oso tepa obi obehia ubia osi oso tio na se de bia wo de oso tia na etie diabetes na hunsunsanso ni bi enonom enunti se hu sa niema ya amaboboso ya bra power specialist eba hospital ye de nro beka ho ama ho ato na wasanso esiuda da mu agina wona so ene ulcer ama obi ntumi nidi ulcer nti obi ntumi na anadwo ulcer eyeyem kuro ha dwene pa na meka ulcer asemi de na memfa futuo yi ema ye nyina se me pa cho sorry anopa ade ba ko awuhia your breakfast awuhia papa efutuo we ye nhya ne nso obi wo no mo tinani anopa de wo dwene aye adwuma sorry ya wodware ya wotisi adwuma mu a chese onya break a onidi ye me pa cho o breakfast ehun hia pa e wasa o sori anopa twitwi o si dware wi a wo pe bibi gu ni padua nim ye fununum ente sa wo de ne sa obu ho ameka se 1 o'clock cafe no obedidi 2 o'clock cafe no obedidi wo de sa no akwakonya ulcer mesraw se wo de obedi breakfast na woni hwe kura no a eno ye chance woni breakfast kura enti eno ne kofa sa ulcer no ede ba no enti meka se we dika ye sa ne ma ne dada ulcer ne nya ba enye hwe oba power specialist eba hospital a ye wonu a ye de bekum yem kro ne sanse eye wuyem
ena etwe kuro enti ewonu a ye de bema na ekum kuro no kura se na ekura ye onipadue mu anase ohunamani a ye wonu a ye de yeso ema ekuro ni timi wo no saa nso ena ye wonu a ye de kum yem kuro ye power specialist eba hospital ya so ye na aba ye bebo wo saa kwan ne so eno nti je number no na frɛ sisia abra meka say Dr. Akosua Duo ya nso so twensa obefrɛ no na ne di nkomo 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 ofra ebeje oso enu nti mesrew bomodia ne freye na yade bie ha wa mentumi mpo amoso wa ha sei no yebedi hu dwuma ede ama fibroid nti obi panyinsen onyaye adenti na meka ne saa beebi a wasa wonyema abofra no koda no ehwo na fibroid wodi mirikatente ya wakwakwodai enti sa wonyinsen a na one akora no nyinsen ni di apere wonse wonyinsen a na wapon wonyinsen a na akora no aba besene ko nyinsen na aba besene ko fibroid nintia because fibroid intimi na ho ema nyinsen anasa akora nso intimi na baby kro no a enye yie fibroid ni nso edu baby a ne ho odin papa na mame nche one ema ba akomienu bi woye oba obosome so a yenyina nim se saa na nyame ye no ema bosome so a wasa o menses eba na o menses no wasa 7 days di etumi ba but obi wo ho no mo a 2 days na etwa 3 days na etwa obu wo kora da kro pe na ne menses no etwa bisa ho se enefo numu nefo nsie nefo nan no a aka no a menses na ama no saa mojefi no ekwahe eno no wanhwe yi na aba bebo doboa na aba beye fibroid na da oyefunum mesro se ohu niema se ya bra power specialist eba hospital ye obi wo hono mo an ono so onyane mensesa meka se ni moja ne beba se ta saa chese wajene ho anye mesra oba power specialist eba hospital yakati a ye bebo a wasa kwan ne so obi sisi ateka chese nintini ne to asintini no twe no etimi twe no a na aba be so ne nanko kom na twe ne saa wote wenye ye wogina wenye ye wonya comfortable kra power specialist eba hospital oba asiatica ye bebo no wenya wayaresa ewo ho number no je 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 Freyensisia nani ye eni nkomo ne bra yakache ye wo feyi ase eye Lake Road ne so aye ne Jasper filling station edi hwani mo ena wo ba eye enkran so a mo hwe ye no enkran be ko pokwiase eye kwabenya ACP main road ne so takrade fo nso so monko Anaji estate ye ne Anaji primary school no edi enhwani mo ko ho no mo a onsa ebeka power specialist eba hospital wo yade no a eha wo yade bia de mentimi anka ho asem wo ha no me say bra na beje wa yaresa ne wonuro bebre nso wadwama nso ankrofo eka ho asem nkrofo di ho adanse malaria fever dro de eno na edro ya heba malamex na mamini kan cho sesa wo ho na ni pedua na se awati esi wo so ohun ya onofe ni ade wonum ato ntimi ni dia bomodia ko pharmacy bi wo de also ko check malaria omo check na ye malaria dia ento edro bia to edu ya malamex wonum anefo amiensa pe wase malaria no tumi dwane ene wo edu ya tonic nso eye mojedro obi si menya anemia na se me moja are me moja so ate me pacho pe eduro ya tonic nanunom moja ne besa ba ebedi efurusane kama na ani nso be ye fe kama pa eno achi ye wo eye hebatin heba mixture se duro wei me kanfo am obi ase num bi entwen se me yare ansa time bia wote office o wa sorry dem obi bia o hye bia obetumi anom hebatin heba mixture ebi se duro wei no eye immune booster onoma e boost immune system no ye won kwamo bi we ni padua ni mu a eno ne boa yen
ekotia yarewa enti se wonom se dro we no a ebustu immune system no ema ekotia yare kyese yade bi entumi mfa wakwan mo ene ye wo giri ememe dro papa eno na meka na meme wo mani age ema no na eto na mema no akwa nonom na kyese wo matumi abo adwuma wo dem ho wate ase na metam na someko ma memfa number yi enya okwan 0244 0244 54 44 22 0244 54 22 and 0200 38 enti fresisia na fa yare no etu yanim. Okay, yeah, that's a pa minua ba fefe. Ma menko Uganda. Enadia me ko Uganda. Me ko Kampala. Omo capital. Me ko Uganda. Kampala. Wishing my beloved brother, my good friend, my one and only Mr. Patrick, happy birthday to you. May God bless you with long life, and may all your dreams and secret prayers be answered in Jesus' name. Happy birthday, Mr. Patrick, my most amazing friend. My most amazing friend. Happy birthday to you. Oh, yeah, author. Yeah, he wrote Tears of the Beloved Mother. Yeah, he's a very great author. God bless you, Mr. Patrick. Happy birthday from me, your good friend in Ghana. Yeah, beko Uganda, Mama, on the 30th. You go Uganda. You go book lunch. I won't go Uganda da. Oh, Medopa Kampala is a very nice country. I try make try one mad me to kan yesi bi. Me matam chuku. Yeah, o bag si ho hu. Na emi enu ma first be me emi enu akono sa. Ah, ye bako. Sa. Ai. Ma adaba chechere no. Ye ko hwewiem. Ya fefa form a. Ye ko hwewiem. Ye fa wiem kakra. Enye yize obeya asemu. Na debia ye se enam dodo hoi ensem kwan. Ebia ye konfo. Enye ayi akonfo na omonam Facebook ya advert ni bi ye mpe wo mu bi. Akonfo na omo a TikTok account ni Facebook or Twitter no. Me pamcho ye pe serious people. Na mente wase. Aden. Na say abosom no mo chat you. Abosom ne chat. Ah, wo WhatsApp nyina. Ya bisa konfo kolege. Na kolege konfo ye konfo. No kro. Kolege. Na kolege konfo kolege ye konfo. Na the bibia mo the computer to so na yeso ye ba na the computer to so ada munyi. Mama ma bin chen no kolege. Mia mi nua be ma kolege onim se ma bin chen no. Oh, WhatsApp I confirm this time momo WhatsApp. Yempe omu bi omu adebia na omu send ba ku bi owo ayi Facebook wa send me friend request as yempe no bi 0530507849 Misremo wo betimi aye yenua ba yi mwa ana ubusuani bi nya yare we bi kwan kura modene fa so ana ho to no madawo ma munye ye mwa na monfre numbers no na yenua ba oso a afe na wasim wa brabo no mu kura ensese nyame nim de wo ye de enso ensese e kan no to ho enti no nam dodo anse nkwan 0530507849 obetimi afre because obi wo honom a ne nipa bi anya saa yare ni bi ekọ kwan ben na omo fa so yenim sa Dr. Mensa yehwe na nso so no kwan ben na saa nipa no ne de ne efa so ekọye mama wate ase yenkọ abna ho mra yenkọ abna ho mabna me ba ne hwene o me ba ne hwene mabna me ni nje ho ade a waye me ba ne hwene ada bra onyem mama obi a waso pony say abota king say ahye ni blazer kama be abna de onte sa ye virgin o ohun be ma ho krada abna
Yai. Eti say. Nyame ado. Asema mama ka no so udi nkwala bone gro ampa. Mia. Oba besiri we ete semedi. Unya bi da. Obotakin kama sei. Mo me kra. So me ba ne hwene why wadaroma. Ya tobo. Oba bi wo hwene wo. Minim nesa. Enem tie me ye nti no. So se me de achew. De atofom bokwa mo. Ebusan ye kudwa so Matadei Hospital ene ye kamfo e de ama ya de wani na ye de ni chemu e wo makache na fe wo maboye makacho se enema hodo ye e wa ya sabia e ma ye ho e ba ye no Matadei Hospital e na ebo wo e wo sa kwan ne so enu nti ya de no atene wo so ache aya sabia bia mu no koduru ha ye si entumi a Matadei Hospital betumi abo wo e wo sa kwan ne so enti woni e wo kumase ne monte ne so motwodi sansa mudu mani chiremu e wo Santa so runabout Go filling station no echi na amane adokotafo ne anesefo no akwakodi nkomo na de ye nije e wo ho ne se ansa ne edu behu dokotani no na acha se yade a wode baye ne nesini no edikan ama wo ho nimde wone watwehwe nkomo kakra ansa na wone dokotani no akwakohia 0244088918 ananso se 0244691759 0540171409 na ene penifo eni nkombo na api work natural draw a 3p garlic mixture no bedofu nya binom ya wo ha ho sanse edro we garlic nso na egumu a eboa papa winum se vitamin C ewo mu enso nka ho na yemfa enka genti wunum bia na acha se garlic ya ho de no ene da shukura no yenim dada se de garlic no esibua enti obi ho ane nkwan ene na bomu empamuda be pa cha ko 3p garlic mixture eduni bi enom na woni padua no emfa ntoma pa emfemfra makacho se yade wini nada 3p garlic mixture na etumi boa ama yade no adwane se ehum wa mai mu heba ene pharmacy shops no enro no yato e de apete wo honma benya bi ato aya hye ne soma me se edro no anasa botro na ewom no epai enti wuto na de se yese de be ya enkoda no fankonkodi agro ene yede garlic kokko ato ho a ehye ne nso wadaroma aye nipi wakefo ntwenkomo ewo ahoma yi so 0248928824 0201000021 Congo ointment and show bua papa natural ventures one model Roma and the Congo ointment no eba enti Natural ventures a draw one more no natural winya bi echi nipediano eni a ekoyie se enti se de nipediano esitie no wujina hwehwemu na wo ho nya wo ho fe asa wankasa se de nipediano esitie no enye wanija wadaro makongo ointment na make am for ede amount na wotu fufuro mu niema bibia nya brown new na ekope ointment ni bi echi nipediano eni na bibia nso enye kama winim se herbal shops ahodo pharmacy shops enwe maja tumu se eye enti wunu hono kura ne yede bro yesi akoda na wawo ne foforo no na abebo ne diaper no ewie ne bonse ne ton kokoko no edru betumi aboa ma akoda ne to ho ayemoton 0249017101 0204616161 bedofu yeso no pa good morning heba mixture ni bi ene ye bobo ansa na ya pe breakfast bi edi akoye nyuma so enti se ni pedua ni mu nkoye yade bi ene wudi asia good morning heba mixture and I make come for ediamao wo general well-being no ebetumi aboa pama na ye kama makacho se wo ba entina ho ema infections enye ahifie honom emoso kope droni bi enom ne ntimi mu opa diabetes nia and pressure wo monambom enti wunya droni bi ebetumi aboa ama oni padua no afa ne ntoma pa ediefra woni a epe adansidie edi no hu edroni sunsunsanso na nsa pepepe no hu ni se yade no ekeka no ho a etu edifri padum sanse doctor nam ne nsaso emedro ne bae no adofo no mato ne din se Dr 3 days enti ni nro no sharp na ye adwuma 0246594117 0246594117 Charistic Ventures nso ene de Zahara Herbal Product aba adwaman so wunya binum ya wo ye ho papa sanse Zahara nupa ne de eho adansedie eye pinso fo ani kire mu ewo Okanshi drug lane na edro no kopeni dodoro bontwemu eto Herbal Pharmacy
chemical for no so agya to me say ye enti general body pains wadrom Zahara herbal products ni bi sexual weakness e man memeni na ye kan de mama eno achi yade bia etete wabrabo na ma won konkan no wo behia Zahara herbal products ni bi se wo benum bi na afa bibia so aye kama doctor so wo hwe anim so obefre no enti wo pene ba ko anane dodo mu akogu store mu aton a number odidi juma emiem 0246348334 bedafona na agema spiritual home ena make for ede ama ewiasemu osum bibi ni wiase anke edanke antuapunu enti wabroba wo ba wo hunu so ene ma no achia wonko awusikasem debra no esi ntwetwe eye nana agema spiritual home ena make for ede ama baba la wo ye ninu ani no ala tamemu no watena agene ntete ene waba bebo ne sisen ewo finfin mantemu kaswa Millennium City Pentecost Police Regional Headquarters wo enti na masi ya tofa ho na ade yesi kasem ya de krankro awasem foniche mo ho na atamfomfere 0248544058 0248544058 eye Royal Homeopathic Clinic ene ye kamfo ede amount ebi na yade na eda wo so no a kire wo so a chenka wo de ne papa mu a we hia se sika bi beba beka wonsa na wode wani ache mu wa ya sabia ne ahyaw Royal Homeopathic Clinic say yen kan for enfama wonsa wunti we promotion e wona kache a consultation ni na no e free eno achi labs ahodo a wo be ye kwatwe moja akwadwon shop se bi feja nan be kire no eno so ye free diagnosis ahodo ye be free wo ajojo ni pedue mu afifi mu ehunu ba bia yade ne hye no eno so ye free afei se wo be hia se yade a wode ba ye no ye ni peduane de friend se massage no so eno so mu kire se e free a 50 Ghana cedis na de bo wa bosua no wo ba wo beje card no agi folder adokota fo bi gina wo so asho pan afefi mu asho ba bia ni peduano yade no akwa hinta eno achi enru na ye de be ma no de ye ton enti wo ba wo fa case kana fa 50 na no apeka kra se ko ba ne se doctor embo din se to adro we ya watimi ato enti kumase fo ntemara so mo fumani enchire mu ewo etimetimuni junction eho ena mokwa kwaje ayarehwe 0242951005 0204496212 eye Kovi organic tiger nut extra fine powder enche ye enete wo monka kasafidie so se windi matajo se die sima nkrofot de na ba bi ye wiri na kwa kope biawe we no ataju samna ya chese ya ye ni mu ena ensuo bi animu enti wo sori a wo san kakra betimi de gu anim na egu musegele wo mokomoko ne kakra etumi bua pan hema ni pedua no eye kama vitamins ahodo wunti ye dibi ahye manu achi calcium iron potassium zinc ni sodium no so ahye muma etimi bua pan ni pedua no eye kama enti se wo pese ni pedua no efa ne ntuma pefra emojanye akonya edimu efrinsane afa kura no wo sododo enti wo pese wo so ehwihwan kakra ana wo libido no yemwa musti na chese watenka no emrashrum na wo hia be ma watimi dia fesi ama bibia aye kama wo betumi anumbi ene gisem se ema wo mo afafuro ene wone a ema nkoda enufo no betumi anumbi premium nutritional limited poku trading ewo edum fedimens heba edum wisdom amachi supermarket ubenye nnoyi bi ato ena afa tech junction taxi rank hono ayafo ni echim hono ko pedro ni bi eto wone a epe ni duduo mu enfre anase wo pe information bi a ebro de makan so eno ne number wo fresh ni 0200777277 na momoni a epedro ni bi atono mo so mo number we 0505408862 but for Asanska University College of Design and Technology and American for Ediamam makacho se baby wiase kwano nimdie no adoso enti so bi kacho se brane efe nimdie ni bi enka wode no ho a na ye ni wabro enti fo ni kiremu ewo Asanska University College of Design and Technology na ye mo wo abefo kwan so nimdie betumi abo mo abraba wo bo no aye from fashion design technology o mo be ma obi
and ntade na ye pam no kaba ne style no wan kwan kwosua se de yesi twa wa mu no se de yesi jeja ye ho ye twa soso ema na ye kama we bi de 6 months ntete ni betwa na ne ye wo bepa maternity ne saa edu se dipa no wo wore ya wo mfa na tade ne ma ye juwari na apa hu nim de betimi e de ama aba wadwe mu so pese wo ye adwuma na emom kwan abefa so atoto no asanska e wo ho so be ma wo sad nim de no digital media and communication design eno so mo ye hu adwuma na me adumo ma bie kwan no e de ato wo se July 4 no 2024 ya ye wo mu betimi akwa akopeke forms na so etimi aba be ye student ai be ma wo nim de 054012 4400 054012 Poza Travel and Tour Company Limited. One more and I will take it in and once and some no one more share a candy amount. Enti visa no wanya ne dada. We took kwine e de free kumase ha akon kran. And I say en kran akon krofo e mansion. We be here Poza. Say we take it in ne once and some no mo be ye e de ama wan wachi. Hotel reservations ahodo no wo mo ye. Enti tutumi kan free ni echemu e wa mena say. Matthias Junction ho ni no edi enim hwe. E wo so amemazi kumase ha first floor. Eno wachi kejeti anso first floor hona Babes Shopping Center Morocco eye adeshimemu makacho se yenko baabi enyera enti wo yira no afre wo mo e wa homa iso 0205215495 0504255015 and also say 0504256360 quick credit wa mu kire se emfinhye du numa ye say quick credit no eni hobiem bills micro credit enti woni a na eni won edi dwa ahoduo mu akese ne nketwa adantamu sika o mu de mamo no wo mu kire se wo mu nsesan ye na mu medino na every quick credit a eco bills micro credit enti wuko masho ye ho na quick no ya pepa the bills no e de abo no ma wonyira ye adwuma ye kuro na ene wo nkonkoto kese na ye mo awo e wo sikasemu agbozo heba clinic nso se yen kan kire etiefu adofo titiri wani a wonjidie eda so wo ehaman mu esa wunti ene wo baaye ehaman na ehye wo fie no eche wonim de ye no agbozo betumi akire wo ama typhoid fever no etuko wo bi semeti he ya waka so obejo nso kogina ho ne bema ne da ne nsem saa ene wo bo ne semara kase no jonso ni ntimi ma agbozo betumi aboa wo ba woni be ma hyiemu e wonam ekowie kire yade se tese e betumi aboa papa wusisi ji wuse hwinshinshin anampo se ade no ntimi enhare wo hu be ma no emu agopa se kokwa yede ba be chikale wole wo de yafoni echiemu e wo mahweye e betumi apagya 34 bucket ni bisi woni nshogumu a ade na nkasa betumi ama ne hye ne chese gina wo se hire nchen ehia wo ba na ewom no otweneto agbozo heba clinic na ebo wo sa kwan ne so kumase hade chamso en wo mo old insurance junction ho wo de yakọ se de mema ni si di ho dance ne wanhwe no obi kọ ekohwehwe wo gen wo beje no for 0553417752 N17 Lounge and Restaurant makacho se aduane pa ene ton ne ho ade pa so ene ton ne ho enti wo mo no se de siti akra no nke hia dance ene hia kasa bebrebe sanse wo mo aduane no ede papa wodi wani kyerem ho na kodidi wo ho no mabeka se mekan ye kai wo si abna de pa de obetena ha no ma se ya na wo je ho wadi bi da me pa cho me anka se makodi bi enti wo so ko ne kodidi e wo ho no na efili benze wo kwa wo beka se kan sanse nsemo ye kan wo ho ni na no e de di pepepe e wo ho no Agri Junction Kumase kwada so kwantempo no so eno mo wo ene dwo wo mo bie mo gina mo akopem kwasiada enti de bia obekobia wo nyerai 053 0668585 and also say 0542 787278 afa yeko grow fine hebatonic ahye mojadro mu super mojadro mu kenkon wo moda roma ene ebo me yenu mate yenu moda honi etimi edidi wonsa ene wonan moja no entimi ni efrinsane wo mo grow fine betumi aboa ena krokro achewa ma akoda peace wo bibo mo ana chese wo ti wani a eye grow fine edro no ene ebo vitamins ahodro ewom enti we no ese wo mu yade no na esen so esiese nipadua no enti ne asi ye friend se grow fine no obenima wi obonse uni pedua na yesin no me kama na wa ya abode foforo ko pedro ni bi enomwate na ensese widie nimu emfama 0244596532 0244596532 we be biscuit ene ye kan for e dia ma M4 Food Limited wo moda Roma ene o modi bi biscuit ni bi abedwaman show makacho se biscuit we se de ni dinu esitie no wan hwe ye na mekoto me de na hwe manim na mama wa me mo wetiri moden esu sa wo
be bi ama me soma bi enti ye kan wu kokroma na wu bisa supermarket ahodo a ebe hu no benya bi ato eno achi event bi a wo ye na wo pese wo de snack kakra eka ho na ya consider we be biscuit sansa eboa ne da form packaging no nice ena hyikyire no so a ewom no da form to the serve a wonye wo mo frɛ number si ehso ne nimpanimfo enkasa 0531003892 0266830003 obaya abena sa ho ye na me adom won shade me shade wa ke kan hye mu kama ke kan hye se topaye no me shade mama apna ka se o ti me hye no ai ya abena me hye no pese me hye Nsem shabena nu mo wa ke kan hye mu se topaye mama brem na mama insurance for asemi nyame anim no mu hwe yi pa me kura yatwi me adi insurance no ai wo mobile se atete ya kekere maso sister me ye sorry say me nim almost but me no bra ne de no na mefo aso fiti edi bi edi me to edi impact insurance mon ka fra so me ka atia mo me de mo pa mo nchema bonten acha de ache aden mobile ho amo no de sa na insurance bi eba me shop be kaksa bebre yatemi a na no me se me honye mo mam kakra bi be pem na kronsi wo wonsi wo biem adan na moteta na adan ya na mo de yedwetire ya adwuma na ekire ya amaye yi enye fe papa yi wo so me sorry ahomache ene koye adwuma ahomache sorry oba ya eya wo papa eya ya kwa broche edwane ye nyina ye ahomache adwuma yetimi se wa na yie wo time no so ya kikikiki da na utifan yo ya na mo yonko aye adwuma busumi bia mote no ayi 100 cedis so wo sika for 3 years mo mani bi mani banko school mo pese oye koshini e woni manim afa de mo ke kansem de bia wo ma no de pa wo de bi ma osoda said you abechire mu de ye show mo de no because ye nya hu omo so me kire omo side of the story say to make us say oh papa no sign contract story bi aka ewi ase waji obi ade na ato no no obeje asem bi ani hu sa wo de kotu ho ye wo sa wotimi kofaba ebi anan keka wa bi asiska ne so na ntisa me meka ma me hu be mo hina mo diska na ba enye mama ye show oba me producer bobonani onim sa menye mekeka agum mo betimo producer mo ni Bempah was nipping eya kam ai ye mfra ne ntoma dabi ya beka ma me se me yatwimadi da pem na me jim sika me nsanka wo kwa afi na no be kofa inquiries wo be sika no the inquiries by me sra mu impact mo nye modwuma me mpesa yesa ye bebo mu din o ye de mo beko me twese ni nyina metimi abomudin de aye sa na ya namtie me mabomudin obebo obi ekuti asinimu na wabo na mabo na wi ase nyina atonka entita mo pass ma mo mfa sika ne mra ai mama ya nhwe wo baba ya bay eye mareho pa enese omo ya adwen krono mbehia ye entwidie no asem na ewu mu anade me can't mase entwidie no ya se wo yonko sebi wo yare ya na nipa mfili manipa mentiase ana me na ehumobro prame mentiase nipa ye mobododo said nyame aboye nyina Kristo sum nya ne Bible ne grebaba he baba hwa no nya no o wasi dowunua enti ade edi ye wa nya o de ne fa nya yonko obi ba eprase hwede akolai ne nan ye na wo hwe na asmetimi aye wasa ji ne sika enka ye wie mama munsia agent for my visa you travel and tours for ono kwaje visa ma wan charge wo processing fee kitu e bi no ye na be bomu a mama yes auto ebusunya kokoo obi ba yare na ni abre
wako ha ne agye ne so wako ha ne agye obia be yi ne de afiri mu sa na nyame se yenye akola nti onya momobo onya momobo waseme nana de machi ni awabre abre wani sika yesen so sompo no otu susu a yare ewe ebetumi ahite sika ni nyina ma kapre koranka na mesra rade ene ma me ben mesra rade o ya me ka akiri mesra rade ma no se we die ye be piano no awurade mo no no ntimi nsa akola yare na wabre areho se wonim se mitimi am ya me to paracetamol me ho beto me nanso so ye be ma para ma obi be se kaskala na we aba me na me ye we anyini ni we be na wonso abeje esa asema to no eho na nkrofo so botom eyema esese ye hyeyi oh akomfo ne ade FM so enye kwa dom ya advert chewu bia ni aji usika ono anim sa ade a wode ma wei enko siaga ade omu nyina ma tinskele ene ye wo ho ha adwen ene wa ma mesu meti ana mera ho na mera ho pa na mesra urade se di obeso ni mu no urade nka ho a enye adwuma na se honhom bi mpo ene taye kira ye nyankopon ne som no di tumi so chen sa hom ti yesra urade se o mekasa ema ye be yesra dodo mpaibo e de to abofre so se ena waba Akoma FM ye de esoma ejina urade boa ye mietumi ye mfa ya no nkeka ne a wona si da bi urade mfa Akoma FM so no mo amebe ye mfa seda emma no amen amen Reverend Sia Pa Life Brem say kakra mpesa mekane ye nua be ma no a ye mfa no say why insurance obi aye insurance said ye be ya obetimi enya so mfa so ana ebre bia obenya problem no obetimi aye sa insurance na okotua no watimi enya so emfa so so atiase na saade no a ekoso wo insurance fo mu no ene ekoso wo baabia titriu ene omomo ye enwuma akese no one wo ye adwuma ono pewo so mfa so obese wo bere obese wadaagye adu bra esese de esese ode ma no na afi otwetwe ne ho na eniema bi wo ho a se yekan Yeremia osi wonue wona oma wo yonkonom ye adwuma bre na won famfa so a ese wo mu no emma wo mu no enue so Bible kase dua no eye curse ana Awurade asem ede to so se edie benti na waba ne nchen ana no so ye adwuma wo bank of ana se because of bank hona obanenti no wanya mumu gidie ana no so frase ye se oye insurance yibi na mu betwa obi adi kura enye nipa no a anka one mo abeto no banga mo aye mo adwen se mo pese mo ne ye adwuma no nyo no na wosese mu twa ne die utie na senka no a chese obi a wokɔ ho bia no omu twa ne di na de pese ye kamo mo te ase ye ne se yen abahai ya mo 2 days se 2 days na o ma anya ho adwuma ye be kasa ma adwuma ne begu kure begu obi antuni nan ensi ho because spiritual no enkoyi but ye nyanya wo mu nti no for now no de ye ntimi nyadan enka ho asem okay ana eye minua bai ana ye bai chese me hwe ne nan me wura ho pa ye wo yare ahodo bi e wo wiase a eni aduro yare bi te se diabetes yare bi te se elephantiasis rana ye kan no yare japim no o se na bro no de sen elephantiasis o wetwa metwa anka me yetwa metwa okay and some catch them say for this time you will be intimate attack for this time yeah it's for this time nobody can attack me okay and you know sa yare bi wo ho a eni aduru je se
onyame tumi ene bem metie onua ba no asema oka no a yare no sasa a ewo abusuya ni mu sasa yare no nso yemfa ya no ene esa gise onyame tumi ye den ebem me Dr. Mensa abem me pese omukọ Dr. Mensa ho for 1 month se Dr. Mensa antimi ye den pai bo beta akire na de opeso we bia watimaye ye ma no 1 month se bia wantimi anhu no hwe ya omra nyame adom me nyame ama metumi aburu tumi nyina so me kasa nyame tumi ye adwuma and apart from no me sa ma direction so ye adwuma nansi a oba bi eba me nchen na nani ayi pie for 2 years enkwala hu na no mu dwane no mu teatea oba na ba me nchen osinyame nipa mete wonka ewa Akoma FM na mete se na obi di adanse enti na maba na mesema me ene eda me ma 3 days wani na ebeke kan akoshim no nyini me ma na direction kire na de a wonye ana me ma direction so me prove nya me tumi aka direction no eti de meka bia na wose timi ye adwuma because me ankasa mu no me call Israel no obi ani ni ayi apie ma na direction de mbompa ma na nani keka koshim but enani pa ba wiase no so one for direction na nka ho se towe na bompa ma ni firi okokra kaprekra o ma eti enani ye the direction ene ka ho so atase eti ye bompa de ma no se na no what ase o de ase ebi mo okra ye gisika no ekototo so atase enti no de me pesa me kam obi ate ase nyankopon tumi se ne tumi bia me hunu se yare we spiritual nya physical ko ba bi o mun na ede anantie aduru adunsifo so akonfo so amalamfo so hospital up to now onhu no hwe no ye de empire bota Dr. Mensa okay papa brebe na ya wo ye counseling na phone number no to erade ya dom a ochina anopa me tena se ya cancer consultation di ba bia wo bia afa ka besi Kumasi airport runabout no afa ka se oba ebuokrom estate junction we dey refiesi airport runabout na fra me number ya me dey betu dwai okay na me ka se nyame din no nyamo se utiri kura na ate a ebeba abesi so eho wade bi yira na unhunu a oba me metimi kire wade kura yira okay obra so se aware ne kwan asi emu ato Eradi betima fa me so amma kire oba bia wo kane wo wo ye adwuma bi nye wadwuma metime kire wo adwuma wo ye won say wi ase no me kasa me de me nsa si me bu hu ne say me kasa me wo vem ana de me kasa bia me wo ho adanse di anyame gu so ye na me sre erade say obi bia obeba no erade emfa me so mana enti frame me number okay 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverence Apai life obeka se nana ehwe medin ordinance suma no obeka se nyame no ni me ekomde na sa na ye obi behavior otena wo kom no asun na no no hwe adwoa nana ya brem me dofo areho kese krowe ya mu ankasa na menti ase se de sika semu ese ye dene no ene sika no ya etise menses afro apata me se apatampo etise menses sesen so ba bu ninsa eba 5 days na asa sana ne ganes ka akwa ye sika ho den no a wo bombodi atete kwabrane 3 years awon yin nti ne eja mowre jeto ho mam na me baba beja me ba ya wo sem de ama obi foforo ana eni ho eno de ye ka no himfa ye besre eni akase beba omo na aso omo so te enka omo mra ne ntie de ewom ye mpese beje di se de bra ne beka ye no eno ano no ye mpese beje di se eya mpase sika no eni honom ye sre so omo te enka omo mbra ya menua se woni se mera ho pa hunem dua no ho ebia wo ne aye ebia so wo mfaso ensa wo de ye bo nipadua no enan wo de ye bo nipadua enani wo de ye bo nipadua no but emu bako pa eni ho a ha adwene eye wo nsa no wo nan
ya wani de ba ko se ya ba ko timi bo ma ohunu ade o se waso ba ko si a ba ko timi bo ma ote asem ba se wonan mienu e kan wo ho me de me ho hye girl no shoes because you know say me makomo bi pen me kaisa 2022 me nya accident na me te dem doblis wo ba kwanya wo be fa so ya wo be kwakwa tena so kra na wa ye ohun yie no ya na nya asem ketwa me nue me ra ho man papa na krom ha no ye nim abo ya lefo ena obi dwan ya wuo no na obi nkwan ya bene obi yare wo to ne yare wontumi a wo se gini sika dia ye den aden na krom ha nkasa ye hu nipa mmobo saa japim ye yare bi agye se wo a wonim na ye ne man bi na tie sata na ne manyina atukwa wo kokrom a ya na me ne na ekọ kagete old central market no maami bi ya de ma me remfida otompa bo na onse ne de ba ko so sen ba ko sa na japim tie untimi nya ne mienu nyina ma na nye pepepe da de bia ba ko beso asen ba ko nti de yo mu si hye ompa bo ano o hye mpa bo a eso sene no se be ya enan ba ko na eso no ebenya ne de nti de bia obehunu ba ko ne de enen mpa bo na ye pe na ba ko no ehenha no all because say onya ne size na ye nam central market okoto atia ene wo fa mpa bo ano you know say e wo se ususu opeja na tade a wode ne nan ni rampa bo na ma me na twempa bo na firi ne nase efise ne nan ba ko eso sene ba ko oye yarefo jepim ye yare bi a agye se wo a wonim se bibi tiw kakra bi a pains a wo be kom no wo betima hye dem be 3 months ene ensusu ototo ekrampo de ya fenyram awo na wo sa breastfeed akola ketwa se eba ne saa oye den po no watimi akeka no ho na wa feed ne ba no na wo no ankasa po wo ye den watimi aye bibia di na ne kuni betimi asori ene ne hye dem because say ne yare yare ana e wo se be ma no so otu bata no kope bibi ba fie ye besre se de ye ka no so obi wo moa bia wo betimi de aboye nua na ye mbesre ska waboa ne ho na mom ye pedunsini ye pe wo sofo ye pe doctor bia owo gidie wo mu se masebida maye bida na menwe yi de so metimi ayaman ye mpe frakadamfo ne ye mpe dankare abo asofofo na mo Twitter account na se phone ye mpe bi akonfo mo Facebook no konfo timi send friends request nyina ye mpe bi ye mpe dunsini bia ono no na dro no isi se enya adwuma na opese ofa ge su na odigi ni din besa na yare wo sa na yare wi ye na obeto nchia wo wi ade ewo mu no ya ne ade ama wo ya da si ajwa enti no wo sani amidi kankan ye no number ni 0530507849 0530507849 WhatsApp line is 0246766060 0246766060 ai obetimi afre na wonso so ode wadwenkyere no aba 0243114497 0243114497 and I say 03224980350 03220 03224980350. Good afternoon. Good afternoon. Pacholo radio na mame why. Okay. Pacho din baby akasa free. I'm a kasa free Jarishin. Pacho din. Me dey the Francis and Pacho yenti o. Impact life for insurance for na muka mo asemo. And no akra mo sa tieme. Nti o mo aseti ade na makonta na ho fusu. Jesus come to fusu o meti. Nti se e we ya na dey. Minimo, I just say yeah pe omoni o ma twetwe nkomoni ehu de ebeye. Yes, I bedroom where 2 weeks a month for Mosati or Mukradi, I read also for the will. Your mom begged me from Mukra or Mumfa. Mom begged you or mom begged you or so from Mukra for Mumfa. Pacho, ye bedi hujuma. That's it. Na Anna, intimate can be for now. For now. Yentimi. Good afternoon.
Good afternoon. Pacho di ni baby aka. Robert Mikaza Bofodu. Bofodu yentie o. Pacho, many aban no. Mr. Gentleman is my and the Mama Doctor Nathan. Nana, a mother call when I'm from Wine. Madame, the commitment canon. Dear okay no. Good afternoon. Good afternoon, Obaya. Ade. Obaya, I never know what Obaya. Obaya, I'm sorry, I did what you know. Obaya, Ghana had low. It's like for network for the crowd, network for them. Omu dada, you want to take perfect. It will be time to young one, after you know the turn of them. So I'm a Ghana for Omu and I die. Now, you know down on the round about an warfare. Ya ready, Monsieur the Kama, the wood say about an warfare. Now, ya don't give any media, or no dada, woman that I know. Omunko. Now, I never be a million say, this is a Diana. Mama, I'm a dada, I'm a GCK. Now, the day Diana, and I can see Kabia. You don't know the Tramia, never do, say, now the year. About I am car, you never saw Diana say again. Yeah, that say ade nyame ensa abayo ane ya rie. Good afternoon. Good afternoon, madam. Pacho dini baby okasa free. Pacho me de jo le kasa fe asuma son kwanta. Pacho yentie wa asuma son kwanta. Pacho sister na yare na. Ona pese me ka me fix. Me will man ebiti na sana yare. Ere not na. Wo all man oye dinsi. Me will man ebiti na sana yare. Oye dinsi ni anaso oye den. Oye dinsi. E wo srem kroben so. E wo Banda. Banda. Ona ya Oti region. Oti region. Your number 0530 na ene ontwetwe nkomo why? Ba na ma me ntwero why. Bubo ma 0530. 507. 53. 507. 507. 849. 849. 0530. 507. 849. Pacha now. Yeah, that's it. Osini oluma betimi asana ya de because okay, I'm sure Dr. Mensa because Dr. Mensa de ejinidi. Yenim de obetimi aye. Yenim de Dr. Mensa betimi aye. Pa. Yenim de Dr. Mensa. Saturday first June yeko Pepe Suarez oni Akoma sports crew ni nyina Champions League no boy na berry ye UEFA Champions League finals no Dortmund na any Real Madrid little baby sports presenters no mo fi ha ni nyina omu nyina chese mi hu Bempah oye ketwa na ni suade hu no so wo ma pe ho eda ni dua omumra KTU former K Poly ombe hu omu nyina Steve Beba na ni suade hu no wo ma mu eso sa wo hu okay let's na making minim hu ma na minnuano no okay meba good afternoon last caller. Afternoon, madam. Good evening, baby. Akasa free. But your friend Tom, Akasa free, Bibiani, Tani Dumasi. But you're into. I can't get any and every time. So I want to know your day. We do see one way. Okay. Today I know afraid back door. Why? Because you. Yeah, that's baby. Ajua. Nti Saturday no ubaba to presenters ni nyina sports crew ni nyina Stevo say minim say de Atlanta de Liverpool no na Dortmund de be Madrid de a gi seda no ene ebi hu pa wani behwe nti say opeso hu sports presenters ni nyina Dani Dua share wo ho Pepe Suarez Samia Stevo Raf Danso Stevo de oba ma obi anhwe nanim
Sao obi dia. Oye me dia. Oh, okay. Mo bi anhwe Steve ani. On so mo young boy bi a waka mo side. Yeah, side e stadium ya. Ono so ebebe bi. Rep your jersey. Okay. Say enya Madrid ni Dortmund but o Arsenal. Na wo soft heart. Emma Madrid da obetima sha Arsenal jersey. Obi an rep ni jersey. Obi an rep ni jersey. Rep your jersey. Oh yeah, obehu akoma mo semti ni nyina. Me rep me jersey. Sure. So ni baby amewo. Me amenim. Don't worry. Auntie Adano everything ava Akoma mu nsem na yede ebre wo no. Ebusiafo ote Peggy enka Queen Sabida brother banka ote nenka sanso na Reverend Sia apa life ote nenka me producer eye Nana Bila Kantanka sanso so na Spatus Kwadwo sa akode me de ode me ko Facebook ma me ho ye fe na wo hye me ma wo ho awie wani agye ye friend Kwesi Beluchi belu baby rasta ho fe ba ko pe wo fia ha ono na de me ko Facebook mi anka sanso de mi din dia konoba me ho fe nana ya mama me mo me ho samra ne mama ntwen nana ya Owusuaa Bempah nyame adoma ochina ye sorry ama sports crew no aba betheki over macrao. It's a wet afternoon in the Ashanti regional capital of Kumasi. Welcome to our coverage of the Ghana Premier League match day 31. It's the top line of the Ghanaian top flight. The game you've been looking forward to on your football calendar is Asante Kotoko up against Hearts of Oak. It's the second super clash of the season's Premier League. Good movement. Here is Salifu Ibrahim. He swings in a cross. It's a chance for the Phobians. Hamza. The Phobians